so quite him, about one wing, yam, ya won't see us, about what you see. About church, mamma, where Babu Casa, Obianya Suti, Yama Babu Casa, Yama Babu Casa, Babu Casa, I am a person, Yama Babu Casa, Yama Babu Casa, Babu Casa, I am a person, Babu Casa. Hallelujah, hallelujah. Amen. It also needs to see you at trading for Yawasi. Amen. Obama money as super what the Adomiema and the Atuyasun Gemo. Adolfo Musum for Apostle Quadman, and there's minimum dear shame. Ye be check with Tradian for Yawanasum. Yamo about in Samani, Yampan Sampan. O Brenkan Samaduka Tawiri Bon and Crompo Tradian Pony. O Pam Kotoko Budget Sejebre. O Tibrekasa Shahin Kenyan Crompo Tradian Pine. To my Cassier du Tankasier du Tamponwa. Was a word to Crocro du Hinikataban. Ye young Crompo Tradian Panye. Menkwa Minyan Crompon. Asidewura nasi ansamo so ansame da wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebo awoda akoyam o okofo bo okofo techi wafo akwaku bedi akoyi okofo temtechi a wocha akotem cha akobramo Israel no merema mu kufu yi Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akoframrai na yakotem techi a ye da wabramo apiafo Amen sisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji yentata onante fo nante amre na motente a wojiji Israel no merema tata emfi aduanan twa kwansententen fre sedako kwampresu numasu oje asuo kutwere asuo poma pontumfo a woje pokokwa hode timutin ma Israel adishidom nante asase pese so twa ya ensuo mpanka wona ase Kontonkro wia woda mansan komwe okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adi mumpomama onyankrompo twediampo beni ono ani minyankrompo twediampo Yehowa obaade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sumbo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bombrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye frɛ wo tumfuo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wonoani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nissi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah Yenyan Crompo Tradian Oboade Oboade nyame kese Jehovah Shalom peace ya sumdri Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ye Oboade ase Mpa ye monitor enen sampa na ba wonchen debi ameka me si asem no en grante sekan etwa okay me kure twa me nti twa wa mabumfu koko pesekai kope eduro komia ukuru state no paudio ye enwaduro Oboade mfa ngo sra me go so amen and topic e ba no we want to yeah topic na no odene so biere ni wa Ahinta Oboade wow say papa say boni o Ahinta no wow aba se wutie mi na mo adwenye sharp wo ye sofo akotu aduro the Bible atoso Ahinta Oboade yo nipa na ade asie no but the creator ne onfansie no be da ma me ofa okun achi nipa na ade asie no onfansie creator papa ubu yire afa yire achi atu na mombone baby wane nam nyina waje yo so obi hu ma me nka sikit bi fanchira otwedi ampo ya wane what boss ro ba asase no okay hwe udwane na wo hyana se wow udwane na wo hyana se di na topic na ba no watie nsempa tie de ye kese ne wa wo kwa asore e ma so bobi na da o enga so betra so de ma bom braba ni wanya nkwa dabi ya kwa asore se san ya dwene but what Kristo ho na wujimi mo what in your shop as well? Kind the book of Proverbs chapter 4 verse 13. Okay. Proverbs 4. Proverbs chapter 4.
verse 13 no into Oboade asem was so church no mu den church nsɛmpa na mede ma wo no so mu den asɛm no mu den enyamu menya asɛm no mu o kura asɛm no fasie ɛno ni wo nkwa ɛyɛ wo nkwa daakye wo de bɛyi wo ho ano nto sakra wagya na wonyimi okay wati wodwane Nyankopɔn hyɛ nase yeah ti topic ni sɛ Bribia Nni wa Ahinta Oboade bia wow kreta ne hunu baabiara etienka nkyɛ me sɛ bɔne na wo ayesie no obi huni ubu ɔman no ubu ɔman ne kwasia ha o mpɛ so ɔman bɛfa no to ɔbɛfra ɛniɛma bi a wo yɛ no ɛsɛ ɔman we daakye wo yɛ ni sumase nto obi huni Onyankopɔn di wa hunu to ɔse memebɔ kokɔ sɛ deɛ wo yɛ na wo se ahinta no woni ti Bribia Nni wa Ahinta kreta no the bidda wa hunu say ye papa na wo ya wa hunu ɔde ho akatua bɛma wo yes say ye bɔne so na wodi a wa hunu ɔde ho akatua bɛma wo wanyim ukoyi agu ofu say ye secret enye secret o kreta na ni wa hunu yes so wotie me mo adwenya sharp ɛno anu TV no and try hwɛ no one trust so many TV ɛno anu radio no Oboade aba ne sanka amen ti asem no na wo yo ho aduro de be hwɛ akola na wo kotu na guo no bese bisa akwase hwɛ wo so awo miensa wo wo nan wonim kwa anda ache yesu obi ni mo brem po acha se wo nte da on onam wo wonim ni da ache o ene na wo ni sane na acha ache ne na wo ni se bia nda so bi ni ho wonim ni da ache me catch you you very careful nkwala nan na wo so wa wo mu bi nka won no tie me ye me nka se kwa wo dodo na tie me ye nyinsa na bade a de wa ba no hwan unimu no wadwen yo se bia bekom no na busuam gifo mu na okoku no hwe so amanim hwe no mu tv no abusuam gifo na okoku no wadwen yo se phone ye papa hwe phone ye papa hwe unim kanzo na gu osa no mo ase wo de unimu am wadwen ya sharp Oboade fa ne senka amen it in the bible ni toolful sense mpana ba wo nkyɛn no kura promise what is one church no din enyamu menya asɛm no wasi kura asɛm no na ɛno ni wo nkwa na yɛdan na yɛ wo nkwa the book of Hebrews chapter 4 verses number 13 Hebrews chapter 4 Hebrews 4:13 verse number 13 Bible ne nkasa eni abɔdeɛ biara adeɛ ba ko ɛsɛ odi passion nso ne sɛ Onyankopɔn abɔdeɛ biara wa asase we so ɛna deɛ wɔ n'anim Bribia Nni wa Ahinta otwadi apoya wa nyina ho da hɔ adeɛ nyina ho yɛ dan da hɔ ɛso abie ɔsi Bribia so ayɛ dan ɛsɛ wo tie me nda wo dan na wo so asi na wo so self contained Nyankopɔn fam deɛ bomba ko oh really wo mani nti ɛna wo nisa wo hyɛ we friends ai wo hyɛ bedroom ɔno aka ne nyina bom oma no mani hu bedroom hɔ okay oma ɛna wɔ hɔ Nyankopɔn aka ne nyina bom ni ma ka cho Nyankopɔn mu transparent awo nanim ohunu ba biara eni abɔdeɛ biara it was adeɛ biara di hɔ a ɛna deɛ n'anim ɛna di wɔ n'anim ade nyina ho da hɔ adeɛ nyina ho da hɔ ɛso abie ɛwɔ deɛ ɛne ne ho asɛm n'anim ɛne ne ho atam wɔ n'anim ɛti wo ni Nyankopɔn wɔ problem wo Nyankopɔn ne wo ne bɔ mpu nipa mi so bɛ dado wa nka ne ansra bɛ ka ne asu ɛna ne wadom rɛ ɛna ne nkwagye bɛ adeɛ na wodi akyire no a wagye yɛ sɛ yɛ nkwagye sɛ saa nneɛma bi na wodi akyire no afo sɛ ɛde da nkɔ bɛbrɛ wo no saa nneɛma yɛ very careful hwɛ sɛ Nyankopɔn asɛm Samu epedi Nyankopɔn hey wa Kristo ni obi apeteshiba oh anse hunu nyansa akɔtwerɛ apeteshiba no nim sɛ God is king apeteshiba so nyame ne hin sɛ yɛ dai to apeteshi unso Nyankopɔn we ade akɔtɔ apeteshiba no God is king apeteshiba jeso nyame ne hin sɛ tonza oh no Oboade fa ne senka amen it was me ma warning yes say you very careful the book of Proverbs 53 Proverbs chapter 15 verse number 3 no yento Oboade asɛm wose rode ni wɔ man nyina post na ni adan ɛwɔ man nyina wɔ miaye nyina hwɛ abɔnefo ne ababafoɔ wɔso adan ɔhwɛ abɔnefo ne ababafoɔ wɔn opani wɔ biara ɔhwɛyinfoɔ abɔnefoɔ na me se topic ne say Bribia Nni wa Ahinta Oboade papa o bɔne o ohunu nyina yes wow ti sɛ wotie me na nadwi na ye minister na I do say ubu oma ne kwase a wo problem yes wotie be sabro yo hene na so ubu oma ne kwase a wo problem yes eso ya manim wo ye bukumai wo ye driver and driver buka wo na na meji so bu driver be tie ma wi wo station bi ni obi a hye ma nya driver no bebu ni se ko fiti shop so a fiti so a ready twa oh yes so ubu ka wo na to so be prawo
Obadia Vanessa. Amen. It in Yemi or Nipa ya. Not Jenny so being Huniano. And I know Yanko Point Chedian Poya was a member of the Dincham Lantern Baba was the beauty way Hinta Cretano. Yano, we have Papa Abbo, Papa Bra, Papa Bra. And I would give Boniso and Casawo Quack would give Bonnie be the young pop or because I may do be any man catching Wuni. Nipa from Crobini. Oh, yeah, what can you be? Aye, and I do it where we don't want to make catch or be any, you know, be a woman. So we need to be cramming Cassim in Slow. Your bonny dear be we ask you Nipa, yeah, Nipa Crophobi Nimba Winim. Okay, I Crophobi but who says Uncrophone? Wouldn't says Uncrophone. Bonnie. Okay, yes, Bonnie is man, one day. Okay, Bonnie is man who crabbeted winning one. Wagging sharp. Wagging and sharp. No any mouse, no baby conta. Bonnie also be a name. One gasa winning. Yes. Your first person. Only first person. Only first person. No, okay. Yes, when you saw me a new back. Boom, boom. Yes, when you saw me a new. But the one also be any mono. One gasanim. One gasanim. So when your baby trim plan or you're a chia, get me soon himself, the boy no. And I was with himself, and I was with himself also get Nipa me no. Nipa me no. The encounter said, where do be any one gasanim? Yes. What else would tell you when we win him? But I am your winning. Only dear Obia. Yes. And again, so I'm not him. Wow. Sacromana Moqua. We are your Namoqua. Mummy and Winnim of Yakro. Yes. The Okoviano soon himself be Viano. Winnim of Yakro for. Wow. Winnim of Yakro for. Wow. And not your toss will be and so send him come home. I want some. Okay. The Osmo. Again, Chabby being Cassa, I dear my ye, you'll be on him. Okay. Pagin such a quite nobody wants I didn't know was here in town. One power no, what's up on the factor? About the Vanessa. Amen. When you're doing the Bible, my warning. Yes. I would the book of Proverbs, Libya 15 Jeremiah chapter 20:24. Read the Bible. What's it? What do you mean? I person knew what big Pierre. I shall bonnie for. What shall you for? Bonnie for. Any Papa for. And what shall you for? Papa for. The near Hunian, what should you be? Mammy, I would tell Sabling. A dear now do the pediatric. Or Chanapa, Obati TV so radio station. Happy birthday to you. Obia so dinner birthday. I don't have problem. No problem at all. Birthday. What the 45 years? And then I didn't go for 45 non contact. I couldn't tell Benadico. Over transfer 50 years. 50 years on contact. What you know? Obajiwani, Jamania Papa, 1 year sharp. Yes. Mate, 50 years, no baby walk contact. Say a papa, say a bonio, baby walk contact. When you open with your way in and then what don't break, and then quadra, and I dream me too for me too for no pay me too, man. Me too for some more when you now. Yes, now we be a new Ahinta. Debbie. Jeremiah 23. Jeremiah chapter 20:24. Verse 24. So be the First Peter chapter 3 verse 12. What is what be the new year then? Ahinta bia. Be the new Hinta bia. Me who ana. Everybody asem ni. Also be the new Hinta bia. Me who ana. Everybody asem ni. And then God say, Esega asasi. Esega nsuo. Nkofo bi titachire. Nyankopɔ so hu nyina. Mo mu sensuo nya wa hu nyina. Wo abem na tachire wa hu. Yes. We opposition. Wa hu. Party na wom and also tachire wa hu. Yeah. We are here now tachire to wa hu. We are seven man na tachire wa head. Wa hu. Ti bi na mu sensuo no. Na mo nsam asase. Do tachire bia Nyankopɔ ni mu. Yes. Wo fa hu hinta. Baba ntin wa bekasa na akɔ. Vosu afa hu adi. Obadi amfa ne sanka. Wo mi adwiri ni mu. No mo ni so ntaw. And nana dream me truthful. Yes. So be the hinta bia. Me who ana. Oso hu ana. Everybody asem ni. Aba. Enye osoro ni asase. Nyankopɔ si wo soro. Ena me sema ne ba. Ena wo hyema, ono wo hyema osoro we ba yo. No hyema asase we ba yo. Ana betra so. Ana so di boni asie. Na de ona bo. Debbie. Obadi amfa ne sanka. No na bo. Debbie. Obi na bo wo Yes. Wonimu. Yes. Wonimu. Say de onimu phone no. Say de onimu phone no. Na o ti bi kwaso. Na o ti bi block obi no. Say Nyankopɔ so nimu. Oba block one day. What tewe proud. What tewe be proud. Na ni wadom re. Amen. Se Bible no. First Peter chapter 3. Verse 12. What's it we say? We are Proverbs chapter 20:27.
Erade ni wo wona watere so. Onyankopɔn nani yɛ dan. Wo wona watere so. Nani wo wona ayɛ dan. Etere so. Hu yɛ no. Nani di. Nani wo wona watere so obɛhyira wom. Na naso ebua ma wade sre. Naso so ebua ma wona ayɛ dan. Won wade sre. Na ka babu a. Na me yɛma hye me ama sɔfo tonto ne yɛma mangro. Okay. Onyankopɔn naso ebua ma dan. Wona a. Wona ayɛ dan. Wona watene. Tababu ni ye. Wase Erade ni wo wona watene so. Ni wo wona watene so. Na naso ebua ma won ade sre. Na so so ayɛ ready sɛ obetie wona watene the ensem. It means that there's wunya sɛ o tonkuto. Okay. Ema obi asenyankopɔn tie no. Enu kwanse o ton oyi mo obi asenyankopɔn tie no. Enu kwanse o mo obi kɔbɔ pada. Hu hia. Ka dwene ho ye. Onyankopɔn me na quotation me na me sure. Read it again. 3 verse 12. First Peter. Every Erade ni wo wona watene so. Urade nani wo wona watene so. Na naso ebue ma won ade sre. Naso ebue ma wona watene den. Ade sre. Any thing so for preaching church member no. Won sua ahote. Na church member ni sua brabo kronkron. Na Onyankopɔn tie no. Me say o ma papa. Proverbs 15. Won preaching ma church member ni ansua holiness and sanctification. Na Onyankopɔn tie no dance. O pasa wo yɛ dan. O to product bi ma no. Ye ka wo se won ti ase obuafu eti chese ye mako ye nkonda ba asem no yes enyem no print ye bi nyam post na so abia ma wona wotre no dan adesre de eti nyipa no ufu so babra konkro there's no need say okoto candle debi na peja debi kwaje bro mu nsuo debi there's no need so ko yo nwa tonto debi so for you achichi de achi eni nkwan se so for catch se bra no nya kwanchema na koto kwadu bra koto bra no fanya kwanchema Nyankopɔn say tie wase Erade ni wo wona watene so ni wo wona wa yɛdan watene so na naso ebue debi o tana di den debi da na meta message bi oh yes meta ni ebi de Bible no si menka no me anya no my brother manya ngu Oboade ni mu ase we are beka se hwem na ya wo de mitimi hwem saa debi Intimi hwem saa Oboade asɛm ni awodi enye the word of God Nyankopɔn se men kan kyerem na ntene mabawa nani wo wona watene so wo wona wodi abai wa babra konkroate Jerry Jai Abrante Jerry Jakro no abawa jashawo Janyi saigo na ja hu awa bia wate shata de pa ata husie men short skirt empire nim enwan to enwan Jerry ema open front open back open side debi men nyesa no fa husie akata husie dress well shata de kronkron shata de pa men shanta de fin men shanta de fon and one wrong home, Debbie, and more one the job, makeups, that one more pentable. Bible kasa. Na Bible kunku. What's when you post nani will be biara. Topic can say, be bien way into Oboade. Say papa, say bonio. And I'm missing papa when so when you post say. Nani wo wona watene so. Nani wo wona wa dan. Watene so. Nani wo wona watene so. Na naso ebua ma won ade sre. Na wo se naso nsi ma wona wo Bible konkron. Na so ayedan. Ebua ma wona. Watene no ade sre. No se wa ade fi ni nkyɛn. Won man chese wo pese wo trabonim. Na onya breakthrough. Papa me show on this say trabonim na nya breakthrough. So for be mo trabonim na be nya breakthrough bia no. Oni ni fie nkonya. Na ka bo mu. Na no de ma wo dachi. Ubenu. Read the Bible. Me pato Proverbs chapter 15. Proverbs 15 verse 29. Verse 29. Erade ni abonefo ntam ware. Onye ponse woni abonefo ntam ye dai. Oni abonefo ntam wa adentia. Na atene ni fo pai body. Ni fo pai de. Otie. Bible kasa. And be pastori. O pastori o. And be wura so dem. So for na kasa to wa yire. O pre. Catch system wa yire. O pre. Kwa masa to wa yire. O pre. Konto vin kokora. Wa mo na no be ja catch so sanya breakthrough. Breakthrough say. Na share won. Na be mu breakthrough na saka na. Am abu fu bi o. Bible na me toto. Bible kasa. What's the ready na abonefo ntam wa? Post woni abonefo ntam wa. Na atene ni fo pai body. Ni fo pai body. Otie. Eti papa mu koni etonton ni mama wo be janu so dia dance e. And Erade bie program shabraba wo ma se go pa breakthrough. Shabraba wo mo. Shabraba utimu. Me pa cho ye. Onye go po so dada o. You na be twantro. Onye go po sabi ube dia dance e she Oboade ni monyam se ono aboa mo wanya breakthrough wo be no no aboa. Enye ni na be hye ni monyam o. So sensa. Oso sen tro na wutwa.
no ni pepe say ade na wo ka wo ti boni mi na wo de keka sansa Oboade amfa sanka enti se wo tie mi na adua no pa wie ya e ma bu mfo mi na mu kaka utim na boni na wo di na hyesu ase no ana me kyesu Nyankopɔn wa den wo hunu to ko just saw them na so for show nkom say wo mami beguo na wo bekwa blochire na be si yie na we na ye wo sansem no keka kire wo no eye nipa ni so asem no keka wo de ba mu wafom wo read the book of Lamentation chapter 2 verse 14 was it atoni na da ni so ade was it atoni den in na da ni so ade atoni den in na da ni so ade atoni na sen na da den any so ade hunu anyway different hu kira na different hu kira Nyankopɔn pɛ so kire say enyima na onu hu afa wo no enye na so for ne kan no Yemanu wa fa hono ni na so for ne ka kira wo wo de tie Bible wa nyi wo mumu gano so boni na Ahinta no wantini anka nkira wo aya atonsam a na mum atonsam a ebe mu wafom ene wo kira wo wasuma ye wo da ene wo ka kira wo no wo she minister gira so dem wonim message wonim de afi suro ba say asam na ba wo nkan kan wonu TV na famu aba yes to America wasam no yes dwane wo boni yes run for your life and then on kwaje yes and then on kwaje hwehwe Oboade akiri kwa tie Bible no was won you boni so ankyerɛ was atoni na da so de na da de be mu afom anyway de for hu kyerɛ wo de Nyankopɔn wanyu no ka kyerɛ wo wanyu wo mu nyano so na so I say entertainment bi ya saw them and I'm catch us say and I would way so called bank as a grobi no mudi anya no dey won kan nya Nyankopɔn ka o I trust some Bible say Bible mention say I trust some ebe mu afom de be mu afom and hu kyerɛ wo I know you should what be mu afom but in pie to adu say Nyankopɔn hu bibia fa ho no wan ka bone ne dia na you say dia won mu ne papa e to be continue akɔ adi bone no because what the bonny you can get 23 verse 11 read 23 verse 11 no kwaso you to Oboade asem was the deep funny asofo nyina yankwankwan safo me am sure Bible no was the deep funny asofo ba nya dan yankwankwan safo be yim kwankwan sa abusum de yim kwankwan sa hey suma mu kwankwan sa Bible na was yankwankwan safo me fie mpo was ya so dem na me hunu omami chimi sam no awrade asem ne so dem no hunu chimi sam no awrade asem ne enu dina mo kwan ba ye won say so kabi church members na so for no mo kwan be yesum kabi esum bedrum awiakete esum bedrum yes once someone just esum bedrum read the Bible what so won ho o se fe mo akasa mo besusu beti na we na wa hwehwe ase fe mo hwehwe ase mo hwehwe ase verse 13 verse 13 no Samaria di for no tio o se Ghana di for me hunu kwase asam o se Samaria e Ghana so adi for mo ntie o se owura so dem a Nyankopɔn so otna ni hwe dem me hunu kwase asam o se wo hunu asampa o kwase asam ngo yes ngwasi asam ngo what the ball shankom na so fo gina what the na shankom ni Nyankopɔn so akyerɛ sɛ nyini dim na nkrofo bi shankom o mo de bosu mitimi shankom eti obi bosu da kansa mi akyerɛ wa Nyankopɔn de ohunu na nya no bosu no because on trend da Satan on trend da what of you on trend da eti un kwate sa asem bi wa so dem da bi na we kwaso de no so for gina na mo ba phone gina no the phone na so say wonya call heaven wonya papa ebom wonya papa what network ben na the friend Nyankopɔn network ben na the friend Nyankopɔn o yale papa oni so bru kaka na toss no mu TV no Oboade amfa ne sanka tie Bible no Samaria di for no Ghana di for hunu kwase asam what the ball shankom na di for bi di ba bosom na shankom ali mami manfom na ama wa yeden wafom na yesa nye di Nyankopɔn hunu wa yeden ohu etu be di eche no akofom be di eche no akofom ubedi eche no akofom Jerusalem di for no so Ghana di for mu dia me hunu ehudwide ba de ehudwide aware saye o se die be no wo aware saye so for jinkrofo yerenom ni atromu nante so for timi di bento ase obi yere na consultation dia mo yani mo consult nkrofo to bento a mo consult nkrofo to bento mo consultation say na yes was amai Peter samai Philip was amai James was amai na usan nkrofo ihu na sesa na so for timi sha nkoma sha draw so nkom na o she pant bru ba di no ejimi sam nko a eji de mu hunu ni Nyankopɔn wanya na mo hwe da bi de Nyankopɔn o hunu no ka nya na mo hwe no tie Bible verse 21 tie Bible na ahwefo na dane moa o se so wura so de ma so for ni bia dane de moa wo mu se Nyankopɔn chiri kwa nya me chiri kwa no bisa o da bi over the bar nkom she ebe o se be bia dane moa moa nko a Bribia Nni mo hanu mu TV no tie Bible no was atromu nantie and I was share ni mo ne fon sase den asofo ne hye and boye fon sase den asem no ka kire nya ni na ewo nipa no ho wa ka ni bie bi a kire no
ne die ne yedi bebu na ten ma ewura e ma bu mfumi yo na die ya catch na won obi a wa yin segu last 3 months so for ntimi anka just wa kum nipa dabi but wa kana na o ye baifo a kire onya papa ati wo mfum so ntimi anka nkire and wa kana na bayi a kire wo very good na so no wo je be mu afum eti ye kana na bayi asam kire wo na akwati sa wo na onye na wo de wo ye na homa wo na wo ye una we onyago poso wo die no besi bibia nu Ahinta Oboade o eti mpacho dwene ho ye yes na dwene wo ho ate wani mra ho so na gya nyinsa igo gya ntade fo shai na yase kaba nyina sai teti kaba na mo di dress aba mo di fashion aba kaba mu be ko yase kaba no ma obi apam di ko yase toma brisi su ya pam sa no brisi kobin su ya pam sa no brisi su ya pam sa no kobin su ya pam sa no no apam agya wam na shata di kokko no agya na wam wo shata di tuntu agya na we besi uyi dabi bia bopa wo she yase ntuma sabi yam fam life eno so wa boy akire yase ntuma yam fam nyansa be na wo de wo yase ntuma eyi ma wo nhya biom eyi ma wo nhya biom so wa na no di fashion ko yase yase ntuma so ma ye ne satia yase ntuma so yase ntuma so ma ye ne satia na mo che wo yase Oboade eva ne senka amen omi adwinu amen yase aka ko yie ba bo se ka se ko ntuma na odi ko yi wo be ya hata bosuo ukomu kwanka ngwanka se odi ko wura dem straight dabi eno so mo di fashion abam emu wa han na eno so satia abam eno so awema abam na mo ani abresa emu wando amo pama ntira na mo ni fun sai ntira mo ni fun sai papa yaste fun jira ho na baba se de tu mafun abeda na se obi ni wo da hwan na o mebo mpa ma na oni fun didi ma se bi a wias na gemonsa na wa wie nya fe dabi nyagopa hu dia me se wo bewu o na wu a watam woni e very dangerous ano ne yasem no wo nyagopa bo mpuni mpu a wo benu yes wo benu yes Peter kasma chiro first Peter chapter 3 verse 12 Oboade hu mama bo wasi Oboade ni wo na watere so wo post na ni yedan e wo na watere so na ni wo na watere so na so ebua ma wan disre na so ebua ma wona yedan na wona wa yedan watere ni adisre na disre na Oboade ni sa wona wo ye boni na ni so sa wona yedan wo ye boni Nyankopon sunu na ni sa wona ye boni emu die na wo jem sesi wow emu die na wo jem sesi emu die na wo jira mi it is who want to check your life yes kaka trim mo adwenya sharp na kaka trim yes na frase no na dwi anopai wo hyewi no yes Nyankopon ti meshira wo dabi so why ye wo muso so a wa wi enye fe yes awie no masa abrabom fitia se enye hu o hwe Onyankopon ti mi jawo sa na ahoma ne dimrika onu so obepem yes edu ahoma no ensi na dimrika wa abrabom mu a eno nche se wadu udu obesefe otwe antwe na start to twomba Isaiah 47:10 7 verse 10 wo do ho to bone so I can say na ubie wani timi kase obi hu me me de sa aboni am ye de obi asam no obi ehunu ne ye hwe unyansa ne unim de nyansa ne unim de na kire na abo wadwene ko na abo wadwen ko se obi ehunu Onyankopon so ahu na anu ya okobọ kro no ko huri wo na huri gota na huri dodge ya police for na huri ba bia fa ye wo ba fie du fo so wa so wa police for wo na kan wa kom sa kan wa kom so wa dodge mia me nie wo na kan wa kom so wa dodge obi ni metibiem o so obi en ba bia ti na be huri adam a okofa CD e ko she ma umi as kre woyo biligi to wambo woyo just obi ehu masa da e ba che onu so go be duwati woyo enti no say na na kwa mi ampedu be say woyo upo wa ubenya woyo upo wa mania ubenya wati what can my come say what can wa come say mia me nie wow no obi ni mechi aba hwe emuso beto wo musuo ba beto la show wo da enanyum na wo bo no one day you the tane who did not miss who smuggle not the bunny not for who dear I just such an oh I just such a ma now continue a doom pempens will be one you must sound yes and the who will be a fast and you marble woyo one more way so but in yama kuntai nyama kuntai nyama kuntai nyama kuntai Jamaica hum cha cha
Africa kum cha cha, Jamaica kum cha cha, Africa Nyama kunta, Nyama kunta. One day ubati adia emio musuo beto wasi musuo bedan beto musuo beto esu nanso dan na beto no nyere yi enya dia behunu da biara da ebu bebubu a wutime pata bu se bu bi be bwa e be tia bo life mu wutime pata na ya pata ye da impofrimu wasi impofrimu ana wase ye beba wo so wase ye bi beba wo so ate wo de kumkwala no kuam misi obi ayi egu ni kunnim Oyi ai ni kunnim obi nsusu ni kuna ahya no baba wo hwe no mu tv no papa den ene yesi mema ni bi o mayere nyim na obi kuntimi ne yaka 9 months ni nyina akwara bia obeda yafuru mu nti oba ni nkonyimu no so wonyin onti oni na yaka owi abetu sa akwara ni din obi wo na ne yere nyim a ne bufu owo na ni age enya nyansa ho jimie we yale ma ati te beto grebi ni yakopɔ dia de be dua o makuma mu se oba de be nyiru ba hwe na wie be du pepe na oba ni father love but you want to see that one now ye what dua bone ana aso bone ama oba na nkana kuma nka obi aso mo na mane dabi ati bone nsuma na akohinta eso akobi ona kuma mu yakopɔ lo akwala na kuma ne o ma wade na ne dene ati o hye na mame so onkoku no o hye ne mame so onkoku no papa mesraw ana anadwi anopa wiei se wuti apostle ko agima ya mesraw yes fa kuma masam no yes na mbi onyakopa mame se me mfa nkwaje se ma wiase ama mansa nyina se wuti nsempa na me so ba no a obeya nkwaje ba oba de mfa ne senka nka se jawa so na bra ma dabi be dia sam ne ma fa bobra baby afo so kwa so bebo anu atu anamako yes we na mwa me pa change your life simple so for so ntimi change your pastor and be free simple want me say sawa so kwa so so for ntimi say sawa oh yes want me say sawa na wan kasa say sawa so for simple ati we no ntimi say sawa u back school na school ni teacher nchira dia we say school no u pe good education dia mamba yes u pe da chama oba eti na wo say school no so oba no nkonko nyantete apem free baby ati baby wo nkwaje obi se no oti wa hweme ayedin yeso hweme anu anu ti and try kra oba de amfa ne senka amen obi adwi ni amen eti na nyakopon twedi ampo ya na meso ay tuofo ne e the book of Job chapter 28 yanko Job 28 verse number 24 into Oboade asem waso nu Oboade no hwa asase ewie nyina nu Oboade wo no akwase chapter 47:10 okay waso nyakopon so nu obo so ba hwa asase ewie waso hwa asase nyina dan ewie hwa asase nyina ewie na osuro ase nyina nso ohunu wo osuro we ase we okay ohunu ba bia wow you wait me share fa ho nobody wait me yin se gwa fa ho Debbie da wait me ba share fa ho Debbie wait me wi aga na sika mo fa ho Debbie tiem oso wonu twadi ampo nyakopon no obo so ba asase no ohwe asase nyina wie asase nyina wie ye na osuro ase nyina nso ye wo osuro we ase nyina ohunu yen then if na be balance ye dwane we papa ye dwane no wait me balance afa Debbie you na balance afa Messi confess your sin and be free. Ya what? Papa, sokro na wura mu no. Ni peti na wura o. Ni pa kreta na nim de. Wa hu dada. Onu prani se okofa tokro onim se okọ. Onim se okọ. Onim se wa na abefa. Onim se sa tokro mu wa na abefa. Ati, a obi kodi boni a. No ahwa. Ja sa de kra. Ye bold na ko. Manso nipa hwe enami so bi ti adwuma bi ma wo mu no onsuro nyankopon but osuro security camera onsuro nyankopon security camera ana akama ne down with memo kwa wiam dada security camera gba memo ho ana onsuro wow papa wo di jame kesa kwa wo de kaka me so bi wo company bi mu onsuro nyankopon osuro security camera etimi kanu so onko but opo anu aka camera ndi no asana chi ejadwemo yeso ye good nyina ye camera na protect camera na boa ba nye ko ponim say omo ye less mistake be yawo that like so nyankopon
or you also be penny or so security camera than the creator. Hey, Papa can some Coffee play with companies. Hey. Security camera and a protector my brabo. And you go upon him say theater when you are come we are the other that. Ah. What you watch that you know when you say come on more. Go we are long time. Oboade Vanessa come. Amen. What me adwene Amen. And then what do me no nkwaje da. What dream Yakopon no hadwene no hakoma no no. Mani hunu wakoma what? Yes. Mani hunu say wo wadwuma mo nu nyira no. Enye camera nti na wo. Ono a wo suro nti na ni ni change skiti camera. Nti na wo no. Eti omo camera o. Omo camera. Emfa ho. But na wo no camera nti na wa kam da. Ah. Camera ho brase. Eti wo ya confidential am wa papa. Adwene mo no. Oboade Vanessa come. Amen. What me adwene. Amen. Asabe wo tiwo wo pe plan bia camera ne be say wadwuma mo. Wonya kwa we tiri jai me ready se beguriti. Oboade Vanessa come. Amen. What me adwene. Amen. Ade na dwem boni wo tirim sa. Dwem boni wo tirim sa. Oboade mi adwene no. On Vanessa come. Adweme no afa no. Adweme no afa no. Afa dwem bia adwene no afa no nya adwene a epegya creator no. Debi adwene nye. Wadwin yet, but you know, possibly can just walk. Oh no, shots are seeing you. Plan, you know, only. That's what I saw. Who did you know? What 2 person who come with him, Ukuno? Yakopo, who are not Bekunu? 34 verse 21. What do you know? Person of finance, Aquabi, who was so poison when you're poison. Ah, that's saying. When you come poison, obi poison the kun, obi poison the kun, obi poison the kun, obi poison the kun. Okunu, obi we no okunu. Obi si adwumam, adane medicine man, adane medicine woman. Oto edura na. So o edura wura. Adwuma penyi wadane na munro so. Obra nya sika na taba no. Just when you opese adwuma Jimmy. Who are no asresre. You bezo aye no. Obi de hie. Oh. Do bezo aye no. Tu be kwadwuma wura bi wa confused. Who do I? Obi ti fie bi me fie wura no kra ti fie o keke kra. Asem ya bobo fie na se kokobo we ama me modi no. Na ni obi dia me hia na ka se obi abebo. Kokobo we ama ni. Wodi fie na wonti bi check fie ofo. Kobo bi tena medicine man. O di fie wura no kwaduro so. Tu fie wura na nkasa. Aso nkasa wodi fie so ani nka. Debi. Go to. Wodi fie so ani nya dai. Ani nka. Debi. O tu. Fiera kakra no ko ni timi control kakra na ko krom kakra na ko na so ko krom busu mi nsie no nya dai oh my aka ne no ano oyira wa chi kwa Oboade Vanessa come uti fiem ni dwuma wudi ni nyakopɔ ahu yes Psalm 34 verse 21 was the new one ba kwan so ko sa adwene pɔ na wafa nya ni wo akwan so no hunu wa na mo tutu nyina de wo ye no adwene na anamo na wutu ofie wo sum ni ho wo se bia wo nam na sum ni ho esum kabi ni ho sum na wo se esum kabi bia ni ho na wo fa mo yo hinta wa de fa boni hinta kreta yawe dabi wuti fa boni hinta ne da ife hinta ne da Job chapter 34:21 yes Job 34 any you read here yeah who did the 27 no wa to dabi 27 yango verse okay wuti fa unku hinta ne da was esum ni ho esum ni ba bia wo esum kabi ni ho ehia so show ni ba ma ni che wo ponse nya dia o trese ama wadi boni ama fa ho asira akonya go bonche atam mo o de ta wo be pin ni matemu obebu bu abrimpon on hwehwem o de fufuro be si na nem ka baba na mi ma so be bu abrimpon hwehwem kofi na wakunu wana adi na akokot akum Jarolis wana be tin na akokot wakum Ali Mahama wana be tin na akokot inkruma wakum inkruma wakunu bajwe ni yango ba akokot dabi waso kum abrimpon na wonya dai obi hwehwem akokra boga kra wakunu bogabi kokra bogabi kra wakunu when many di vo ba wiase nyakopɔ now you shoot to achi awonyo na ajiji nyakopɔ say there is no God and this time kwasa say obeka fa we wa temu da wanim nyakopɔ say obibu abrempɔn obi nu oni fufuro sia nem fa kasia besere kɔ anim di fo anyansafo ai na yam nhye wo na wa kata check wa busuam uti na ayi o abrempɔn no kɔ na aka wo yes hwe tie Bible no was enu tino ohwe won ni Onyankopɔ siti ni ye bia ni pe ye bia no was pile obebu to wanajo steady wa wan de obema don side dai obebu to wanajo
na wadwerɛw na wateta one night wadwerɛw tie Bible wo kan to so a was na ɔhye wɔn sɛ abɔnefoɔ Onyankopɔn so ɔbɛhwe nipa sɛ abɔnefoɔ ti ma nipa nyina nhunu enti na mema nipa wɔ wiase nyina nhunu sɛ twɛdi ampo Onyankopɔn na ne hunu baabiara ti adeɛ bia woyɛ bia you are very careful. Yes. Psalm 139 Psalm 139 verse 7 tie Bible no ehina obefiri ne honhom anim adwane akɔ na bɛfiri ne honhom anim adwane akɔ na ehina befiri anim so adwane akɔ mepa kyɛw obisa question woyɛ sɛ ɔbalance a ɔbalance afai sɛ woforo soro a ɔse yɛ sɛ prem na bɛdi bɔne a ohun okɔ sɛ okata wɔ asama do a woyɛ sɛ wawu ɛkɔ asama no so onie ɔbɛkye wɔ da hɔ ofa de tie ntaman etu ɛkɔtra ɛpro no ho a minya ntaban wonya ntaban atu ɛhɔ so wakɔgya wo ɔso tu a ɛnoma ɔmutu nyina wo hom ɔbɛtetɛwa de mframa pia wakɔ sɛ meka sɛ esum ɛkata me so a ɛna ayɛ wadwen sɛ esum nso nkata wo so a ɔbɛma ɛhan so ada adi wɔ me so because adi bɔ mfiti ase ɔse let there be light and there was light eti esum na ase amekata wo so a ɔbɛka sɛ nyɛ han na hɛn na da nipa wɔ problem masa nipa nipa kura deɛ sabi ɛyɛ simple I surrender na ɔpɛgya simple ma fomfa bɔ de kyɛ me na ɔbɛti ntintinti saudi sasɛm ne mɛnka bi dabi enim bɛ dabi don't say that my brother be proud mɛnka sasɛm no kora jiw fom so atum na sɛ bɔ ne fakyɛ na ma Nyankopɔn so wɔ mmerɛ wɔ baabi ɔma hu mmerɛ yɔ ate woyɛ dwumtoni a na wofo so ɔnyɛ gospel singer na mo edidi na obedidi wɔ mu a ma Nyankopɔn hu sɛ wonka gospel artist wo mo ne hu na mo gu mo nyai ani guase mu di gu Nyankopɔn ate that's why men hwenu ti dabi dwumtoni wo na yɛ de wo ate nyome na wo to ama Nyankopɔn yɛ de wo dwumtoni yɛ de wo to heaven a ba mo sa abɔfo atwi Nyankopɔn they are uncountable omo to nyum they don't rest and you want to nyum awie na wo voice asi abɔfo atwa Nyankopɔn ahia no omo to nyum 24 hours they don't rest at all na nyawa wo to awtimi twa so na gu series so gu cassette so na mo de nam station Oboade Evangelist amen na shatade fun de to nyame nyom ɛyɛ papa ɛyɛ asɛm shatade fun mo twe mpran to nyame nyom mo yam nhyemo shatade fun e de to nyame nyom mo yam nhyemo papa de aba na sɛ o dan o tri kokɔ yellow ɛyɛ kana abayi ntufo sɛ mo to gospel hwade ɛhyawo I would to nyame nyom mo yam kranche no wo so otesuro no ɔre odin wafa ho adi wo fa ho ni o wo watemu oh yes mo adwenya sharp ate one day ma be teach safa enya nyum no me be kire de obi a woto nyum ya say preacher yes wo to gospel wo say preacher papa ti asem na wo kan wo check wo de be check life be check life ate di wo fo say when na wo dey wadwuma wo didi a me say infiti ase ne be ya wo fe bete wie na anya wakono da wie na anya wakono da to ba sum nyame a sum Nyankopɔn on sum no so a yiwani say wo nsum simple ate no hu ni say wo nsum kan ma ho Oboade Evangelist kan o mi adwi na ana Bible ne ma warning warning no ma no was na mo bia wo to bia no the book of Job 14:16 no was wakan afa wakan wa na mo was na mo bia wo to bia wa den wakan wo wia no Job 31:4 okay to aso yenko esi was afa wakan wa na mo was wa na ma wo to nya wa den wakan onyi na ni firi bone so onyi na ni firi bone so da wa so mo na to ano de ahye kotokuo bone dia wo di bia wa kyekyere o de ahye bone yan kotokuo o de ahye kotokuo our time papa yes o de ahye kotokuo tudi na nimo bisa na say nyesa no yi a kire say mun play video no ma no we so na ahye computer say sa wo na no ati gazenta de dia ahye bia fa ho adi wo ade fo bia wo nemu bia no obeda na dia kire Job 31 kan Job 31:4 verse 4 tie Bible ono hunu makwan mu oso Nyankopɔn so ono hunu wakwan okan ma na matutuo nyina okan dan wana matutuo a wutu nyina dan okan obekan ni nyina se medi awudi achi oni se wudi awudi achi na wona mpa na da ho ntam a pe na da san wo ye politician na da atro na mutwa bekelu se yakwan mu pe o man Ghana bu ni nti entro na mo so aba entro na mo de anim wuntimi nyokra na mo ka no kan ntoni patrim ana wo fa dwumpa emedi o man Ghana so ana wo fa dwumpa emedi o man Ghana antro ana wo prane say obi enyina wo ntro so no nto aba ma nim say wadwumpe fade na wo ka wuntimi nye didi nipa jimi ntinu wo ka de beto ye trim na nipa na support de wo kan pre ana de nyesa
Sana pacho. Ntrona. Adia wuntimi nye. Na woka. Adia wuntimi nye. Na woka. Adia wuntimi nye. Na woka. Wo problem o. Wo problem papa manyo fo mo hwem wo yi o. Woni se wo ye MP, wonnya kwan. Wo se me ya kwan. Sasa wo kwa ya kwan ben. Wo se MP, won si school, wo se mesi. Tize yenya odan. Muka kanya mani wiye bu bomu sa wiya. Ye ni penti na ni pagye atum. Wo ba pefe na da ne manso. Abebe post wedi mo. Ba ni sa na wadi yesu afa nwadi. Temo there is accountability. Yes. Sa wona pe na da ho ntemo. Nim se wona mpe wonya wo jadan. E pe na da ho ntemo. Wo pe na da wa abrabo body a. Obekelu se de kwan mu. Wo post obekelu wonya wasem na wo ka no. Wo ka wie na wo sa katumi na. Obedan. Obekelu se de kwan mu nsaniam se de wo kan na obeyo no. Ohu emudiem. No ohwe na se wo se we mudiem enye akoma kan na wo free car asem no. Ade no wontimi nyo na wo kan se ni panyu ntum. Akwa bi okwa so de mu. No mo ba fode. O ma na ne so apɛ. O so betua sei. Oba ono so kwahye ebo. O mema 20,000. We are the source, mamma 200 million. On what is ye? Do not go first, Canamra, or some of the 2 men which may see for or the 2 men changes for hey, brother. Or the 2 men changes for Sabina Moya and Yamuhani, Muchisha Bacassia. Ate. About the Vanessa and Amen. No me dream. Amen. The Bible says and draw or Bekelu to the Kramer Cadu. You will come your Cadu. When you go home with you, was your back Cadu with you was over your Cadu. Woman, or 9 money for a kind of no, money free your work kind of. Now I come do any actually I come do an answer me. I'm a to me. Nasa I can want someone to tell when I can walk when someone I don't know. And when you go, no, be a bed, be a bed, Blagu. But Blagu. Oui. With a phone scano. Mama Fanko. Mama Fanko. Body of an Sankam. When you supposed to be beati, who manifest on someone. Much sure, dear man. I am very good. Oh, Biadia, Biadia, and then they be a preacher, I'm a canon, Mrs. Sankaway, and can say Ghana, your national policy. Oh, I keep coming in Idea. The national policy, national policy, national agenda. Nada. Ubabe twaso. Biadia no aboni wom. Ni na kwanda. Papa nkwa. Na kaneyo. Sebeyo. Sebeyo. Ni asem no. I am putting so on your road. Usube your road. And I'm interested. And I'm saying, Gacha, you no. See a tremor. Some Muslim tremors, some family be a teacher for Yabi, a police for Yabi, or be a Yabi. As Madame Umay will be their pension pay. Be that child 45 years. Kofi and get a piano. This is someone trouble dear. Bia, Manya Sergeant, no beer. Say, Bia, we had my 4 years. Bia, you get this. Yes. This idea, and I'm because it's can only a judge now. And Yamakasiam or man. Oh, yes. Ati. Big my and Yamakasiam or Ghana. My and Yamakasiam or man Ghana. It not we MP now who Krobis. That's a 7 previous. Who's who quack with MP Mama and yes, Gashan when it does so. Debbie, that's all possible. My go to be a business. I say, me on BBD. You be a can, me be the or mine and person best someone. Me so me manful. Very good. It's anybody else Gashan here. All the money I pay. A Busumi Swani at Trump. Busumi Traka. Now because 4 years no akwaji. 4 years no akwaji. Obi akọ sam makunum. Force anum. Akon force anum. 20. Obi akon force. Obi akon force. Obi akon force am minsia. Obi akon force and verse 9. Obi akon 12 years. Obi akon 16 years. For force. Ni na o we for be. Na we are baje. Asabe bu ade o mechechem. For be Gracia. For be anasi. Basa uku so obi wa oso okọ nko bi o. Okay. So obi adi as gracious. Aye, yes, gracious. Aje 4 sa 3. 12 years no. Obi aje 4 sa 4. Aje 16. Ko 16 years. Aje ache. Oh no. Na so Dogana. Dogana. Dabi. Tie. Obi ka say Dogana na GS Gracia oyo trofo. Obi ka say Dogana na GS Gracia oyo trofo. Ghana wudoni
mpo na oji gracia na se wo free Togo dia enie nka yewu Ubi kase odogana na oji gracia oyo trofo Ubi kase odogana na oji gracia oyo trofo Ghana wodo nimpo na oji gracia na se wo free Togo dia enie nka yewu Ubi kase odogana na oji gracia oyo trofo Missy Ghana wodo nimpo na oji gracia na se wo free Togo dia enie nka yewu Ghana wodo nimpo na oji gracia na go free Togo dia enie ko kue Ghana wodo nimpo na oji gracia na se wo free Togo dia enie nka yewu Obi kase odogana na oji gracia oyo trofo Missy Ghana wodo nimpo na oji gracia na se wo free Benin dia enie nka yewu Obi kase odogana na oji gracia oyo trofo Missy Ghana wodo nimpo na oji gracia na se wo free Togo dia enie nka yewu so ya foreigner obekuye kabekuye omana wodo nimpo ni Oboade am for the center Amen. Omi adwinu Amen. Mma yan fata chama no Omi no ni yem ebe no ni yem Yes. udonye bisa no beka chi so Odonye, me do me ba be so me man udonye enti me say obi aso som enti mu nya ni general na obi anya bi enti say dia ani teacher for so doctor for so doctors si su teachers si su police force su soldiers si su obi dia ni pension pay Oboade am for the center onye ni hu bibiara ohu bibia so bia ohu bia ye ma adwenya sharp say adwempa say adwembone me so bebre bobra ni yi no mo ni yi nyakopɔ tete no nsa so mu me so obey mobo the book of Job chapter 23 verse 10 Okay. Job 23 verse 10 into Oboade asem what's now oni makwan a me fa so nyakopɔ sa adwen na wo se wo di Ghana so no wahunu oni makwan me fa so makwan wonam so so me sha so be bu Ghana so be Ghana yi o adwempa na wo so di by MP o adwempa na so di by minister o adwempa na di be di o manzo so nyakopɔ so me sha nyakopɔ so wakoma hwa me free mu se sika eto ya sure so be free mu so betimi ubay sika mapa amano anaso sika fi o check wa no kure o jakpam kan na eba ana wa plan adwempo bi tachire bu Ghana obebu afaso Oboade fancy Ghana ya fo za that here but mun kan sa akuntabu edan tabrabo na wo bon you very careful yes what do you sharp nani wa do me nanu kwaje da me I'm not a politician at all. I'm preaching as a man of God. Yes. So what you mean? Me can some ya check. Me you feel me can some wo. Oboade am for the Amen. Wo me adwene. Amen. Ti say what you me afa adwene patie me enum TV no. Enum TV no. Na unhia me no be hia me. Oh yes. And never some nya wakono. O chembe be wakono. Yes. To the Janami flow. Oboade am for the Amen. Wo me adwene. Amen. The Bible in my warning no. Yes. Warning no catch Proverbs chapter 20 verse 27. Okay. Proverbs 27 verse 27 no Tie Bible. into Oboade asem en kan say erade kan ne oni ba homie Tie hani ba bia me kan baba na me ma hye me. Yes. O se nyoko ne kan ne ani oni ba homie kan ne oni pa dan. Ahome. Kan ne oni pa homie. Eti ba bi nyoko na ni efa no. E pass through your breath. Wow. E pass through. To whom you see pe. Why you can you feel so? Wow. Ma be one day. Hey, Sam from the film ba. Was static. Na mo si abrofo kra ba tinya ye na. Abrofo kra tinya ye na wo tia timi fro bi wa brochiri. na kan to Oboade Na nipa ne no akasa. Na nyanya nse ya first na ka enya call ne ye. They say o matimi di WhatsApp call so ayede. Aba. awo he nipa no e bi owo Hey. Na wo so Nyankopɔn. Hey. Nipa kra ye plan ya ye we. he Nyankopɔn say onipa de ba Nyankopɔn say me kan what's na oni posi na erade kania Nyankopɔn say ne kania wa ene oni pa home kania na wa tu ato wo so no. na ehwehwe ne yem mpie mu apa asem no so Kania wa tu ato Jubilee House no. he e obi ayam Kania na wa tu ato party headquarters. Mo ahome NDC. mo ahome MPP. mo ahome no Mo go nyam home. he
The book Bopono. Say a papa. Yabatuaba. What through the caniano. I got to easy boss. On my office. Okay. Tuna home here. Tim Ome Kono briefing Yan. Meet Yamu Yan. Owumbi. Because more home. Namoki can some no. Et the more person you papa meeting moi. Musima home. Munyamu. Hey. Moo. The creator is great. Moo. Wow. Baumu min crowd dia. Light ni da ho. He said like the dam. A dam so. Hey. The plan ben ma fan this year. Plan ben and ma fa. Plan ben and a boys be so fa. Papa would hear me, mammy would hear me. And no be school. Akola ni ma manager the back was on school. I want to call it you to but I plant our Yamasabe. Oh, papa, in Grand Secanda. What if you want to second? I could go quite a bantai. I dare show him. I can sell about one. Or ya Greek. Emma warning. Necessary in school, net. What you scan will be school. Teachers more way. Headmaster way. Hey, you never see. Was in numerous students, Nibi, you know. I know what you, papa. I know what day. As so many have for school. As so many have for. I know what Dino do. She's saying a student dissection. Nah. Me person me show her. Dabi. Then why a subject by? New subject kuntia a show her. A butcher subject, huh? Mokumunandre. Amukoja. A fobe mo. No more warning. A true sir. No. Amen. Oh, Oboade me. Amen. Students. Yay, Oboade kasa. Oboade kasa. Fansaka umakum. Amen. Students. Oboade fansaka makum. Amen. Bra class what? Yes. Na unim di obenya. Dabi. Unwia di obenya. Dabi. Dia to trust on time no. Sab wani na opasa udi no. Amen. At second school. Obi sene papa was catching obi. Obi sene papa was catching obi. Agra. No mudi obi di second wakwala. Sabi any da so obi ho ma no. Obi aseni da. This is baby ye. Adiasan social media abai sebe boayo sebe ye danyo. Sampa no we bisa no. Oboade amfane sanka. Amen. Wo mi adwi no. Amen. Ayimfo mo mra out. Mo pio nananom. Na mo yan start. Eto de bia be kokro bi, eto de bia me ko preach okro bi so a. Na konyi bi nkwa na matra krom ho no. Yeah. Be kokro bi so no bi so bu afu. Bra. On pay no hwe kra. Sumanye. Semoni nti. Prokra so beti insam no bi kra. Oboade amfane sanka. Amen. Wo mi adwi no. Amen. Nyako post nani hunu ba bia. Yes. Bienu Ahinta creator ya. To ma warning with the book of Proverbs 5:21. Proverbs chapter 5. Tie Bible. Verse number 21. Bible ngasa. Ye to ma de asa. Ana de copy 22. Okay. Ko. Wose Dia. no nipa to da wrade anim. Bible ngasa o se onipa bia wa kwan ya dan. E da wrade anim. Onipa bia wa kwan da Oboade ya wanim. O tata wana mo nyina. Abrabo na wo bonu o. Ututu wana mo nyina wa cheke. Obodefo amumu yo eso di mu. Na wa wo bonu no la show e be chiw. Ne bone ho mo che no. Eti homie na plan na wa fa no. Eno etro en ba bia be wura bia. 2% sa signal light na di wachi no. Eto twa dia. Pe ebe disconnect. Na se homie ni wo mu. Before home ba no. Home ba no. Profo kwa de utumrika mu an bright mo. Any okay. Set like na ye. Papa I set it bicycle na wo pade a na a friend say we need cheater na light no so no. Pam. Ansa bicycle bi ntete. Yeah, tete bi en bi no. Yeah. Buzanga vovo no. Enye yize. Tete bicycle. Wo pade mo no na light ni bright. Wo pade mo ne fe. Say we need cheater no. Cheater no. Go speed na ne fe light ne bright mo. Mo fe wa mo de mo se fe ne light. No light no. Ebedi.
Also, wa humie no. Humie ne wu mu no. Proverbs 20 can help you. Okay, 20 verse number 27 no. 27. Into Oboade asem. E kin kan say, Erade kan ne onipa humi. Nti humie no. Kanea no. Ene wu mu. Wow. Ibe ya be wure bia ediwachi. Yes. Timpanyifo aka otwim. So hinta dua chire. Obi hu a nyame hu. Yes. Anya sabaka se ujame nyankopon a O shana se. Nyina akoko wie se da bie no adbeti di wa hinta da bi. So obi ba se me dwane hye tebu yase a. Ona ma tete ba tete creator. Da bi. Ko ni bi o hye. Ahome ne wo ho. Humie no wo di wa hunu me. Ohunu. Di himfa na udi boni kosi. Sisa wadwe wate. Yes. Abi akoyi akora ni guye no. Wa wonam sa hospital wo yem nhyew. Oh. Na nse wadaf bi yare ye. Na akosra no ho. Banka ise ho na be you baby. Okay. Timu yi gu sa no na mu du places amu yi nkola ni gu ya aya mu hwe wo sen. Say ria mu hunu wo sen. Wo yem hyew. Ana yem nhyew. Oboade yem fa ne sen. Amen. Wo mi adwene. Amen. And Proverbs chapter 5:21 say men kan kira wo say. Proverbs chapter 5 verse 21. Why? Was it onipa kwenda Awurade anim? Onipa bi wa kwanda Oboade anim. Otata wanamo nyina. Anamo na wo tutu nyina wa tata ni nyina. Obodefo mu yeso adimu. Obone na nkasa wudi ne be che one day. Obone ho ma che no. Obone ne be ya homa. Onim da obone ne be ya homa che. E de bi be bow. Ti da dam paso na wuntimi nkwa ba bia. Na sa hankofo nan. Na hankofo nsa. We yaba. We yaba. E wa che. If you down mo for be start akakai. Be start akakai. Na ye o se kro no bi akobo ye no. Enu nti na da ho no. Na ye o se obi akokun no no nti na wo da ho no. Na kwa ye o se bi obi akotwa ntroto no so ena e ma wo da ho no. Ni ma me ka kiro. Wow. Jeremiah 16. Ti Jeremiah 16:17. Verse 17. Ba mo nkasa. Mani che wona kwan nyina. Post na ni twa di be bia kwan bia. Ehintame. Bi bia no ehinta no. Wo mu yonso. Boni bia wodi bia no. Eso keto manim. So nkata wona nim. Metu mu ye no mo so ka mo ho. Wo boni no so ka no do atompa so. Se mo gu asase no ho fi. Wo gu asase wo hu fi. Yes. Ne wura mu no bi fo bi. Fo no achi ni afa ma. Agaye no bi da. Ebi. Gaye chi amansa nyina gaye. Mansa nyina gaye. Keso ya manim. Mo akokuntun. Oboade amane sanka. Amen. Wo mi adwe no. Ni shom. Mulam. Ebe kwase. Abase. Mulam. Na obi ne woda. Metu mu nyalo so ka. Odo be tio mu yo so ka na afa. Se mo gu asase no fi. Nyina. Gumfi. Ne kam no bi no bi da wa. Kono tantambe na ba mu. Eso manim. Oh. Ne no adom na no kwaje da. Amen. We no nim TV no. Dabi da. Se ba bo no. Jeremiah chapter 32. Jeremiah 32. Verse 19. Verse 19. Was wo a wo son. We ene Onyankopon no so no obo so ba. Echina tuo mu na wade your door so. Onyankopon na ni tumi. Every tumi nyina so ne kasa na dwi. Wo a woni bue hwe nipa ma kwan nyina. Onne ne bie hwe nipa dai. Nipa ma kwan nyina. Nipa ma kwan nyina. So be mo obiara sade na kwan. Be ti obia kasa de wakan. Ene ni ya abate no. Yesu aba wo de hwiwi ma otimpa wo. Hwia ma otimpa wo. Wa wiwi wa hwiwi ma se wa chemo. Oso se asa grandie. Then you pose be so what say body odi nyo de acha wo. Fe wo se no re. Be dey feel confused. Na se asa grandie se. Umpa once man. Pakasha bi na fa twa so. Ene soku 3 days. Soku. Ba say body odi nyo de acha wo. Wa say wo se. What am saying? Amen. Nanu wadom bra. Nanu nkwaje amen. Nyankopon ya we ma woni. Nokra. O se wo hunu bi biara. Yes. Ti dia wo yo no wo hunu. Nokra. Adwene wa fa no wo hunu. Yes. Ay adwempa nhyankan. Ay adwemani so a eda wanim. Nokure ma. No bi bia adwuma di show bi nsa. Adwuma na kwa show bi nsa no. No no person ye chen de. Adwuma ye ni ye ni. Aboni se me no. Person ni adwuma wura ye pe. Sese. Jeze no ti Ghana wunya adwuma nya. Eh ho na ayew. Ho na ayew. Uma me na ayew. Dabi. Adwum money. Ti ayeye. Obi abia adwuma de ahya wonsa. Hwe so ma no. Peso ye Jano. Ye Jani pa ko no. Wa bre fro adwuma ye ni. Bi ni
twan hom kakra be twen say wonni ma adwe nipa nafa so o kire bi odi bi be hya wonsa oh no akwa bi obi wa bro no ani bra wa bro kire bi aduma di ama no obu ni kwasea wa Ghana ana ne bra man ka so wonsi dan dan wo si no person obu ni bra no jayo ro se omodi ye abrosan no na die se koso ama na die na nkoso sa oso ma se we oba on tantra Ghana aba wacha na watwe timisiramu susu ma se metinkom bi obu mienu ti dana si wona ya pa esi ho fidie trap esi ho dos fun bi no toto si sinka wo basa ibia akwa na nyine yema anyo ne bra ne fia broche bae no obawe fie ni wie so ono ne bra no di ka koto no akoto ni fie da oto fie ono betrem wow no friend ma me friend ni nuanom mpanyimfo ne wo farm bae no say oso onsafo amu apa no say jo di safo na mame ba ma ene anuanom edamase se me wa brochire bi ni jo na hwe me nwuma so mame enso no me pese me di na bro ti me discama nso si da mame bada na osi ye no e wono ane da ya me di ama no ba ko ejoro de security ya chodan na ye wa so chodan na ye ma sa so se denti bi a chodan ale na wusu na ko eda fam no wusu na mame se ale na wusu wono wonti nka wasie musie na badam no so me di da na chofa fanu susu ya chodan e wusu we papa tears of joy ana aso bia ye bi hwem sabre ya ma hye wo ne ya mashina enti da penfo bu be se obofo onso no ba wi adu atire na akọhwe hu yi ya che ne de wa hu yi no ene be di ni nsam yes obebu bo sini foforo na se de na wo so na ani skai ubu no asini foforo na je so wo ye ne bra no ai o sisi ne bra wo bo na po no eno ena abedi ni nsam ena atu ni su ni adwenwene akwe nam na fo no afo a wontimi nka nkire obi a ehye no tu hwe dani say no asam ne dawo no topic ni se bibie ni wa Ahinta Oboade dabia diade na wo ye ne dwene ho yes papa boni o ni nyina Ahinta Oboade unu se wo bo bra abrabo pa am hye bie ni ho dabi akuntapa na ho o ba abrabo boni nso a wo ye so fo no akotu adu di bible atoso a adawani Yakopon na si ton kutu a wananim yes so se ton oil e wonim adwongo no se ton azomi no se ton aton e woda wanim yes na so on ka se beton zomi woda ni zomi wura ade a wo problem pa woda ni zomi wura ade a wo problem yes asum katai ana sabe mpreduasa ade na wo yor so bibi so Ahinta church member no a eda wanimo yes a church member so wutie me so so tifie na kwa sori na so di boni a eda wanim yes papa Christopher asabe mugu fie nkremofo a mugu fie na mbobele bia mo pe no wo ye nkremoni a mo adwenya sharp yes Transongo nim kwasi asam Dabi. transongo nyimi dabi yen transongo nyimi wozongo Dabi, mi was so go uya obese kwa rinsa okrom wo be hey se zongo ye tom nsa na ye anka de tra uhu apetijiba wozongo uya akobura beda hey usara so ba be chiriwia akoburo want to be antrinsa anchiri nsa chiriwia zongo atwikoke uya manhyew ti Christom adi wi twafe Kawa dwensa Eso men wenu TV no wenu no dabi men ko di wi tofe men kawa dwencha dabi ko cabinet meeting aka sankwa di wi wi abadwe yo se bi wa my friend say wa jiwi wa shi tofe wa shi tofe
na me akwa se na no akwa be frɛ say apostle na a preacher na we asem na mo nsuo metaphor I'm so tough na idea I didn't know you every more and yet you obese ba wani so eno na wo hwɛ hey sa tibia na pese ukomu no what did you what did you because I need to break out be at the hospital. Yes. Na nam sabi when you need to break out. About the evangelist. Amen. The Bible the cast match of Jeremiah. Jeremiah chapter 17 verse 17. Bible ngasa. Meni homa kwanyina. When you go pass away the park kwanyina. Ehinta me. Enya dia hinta no. Na wa mumu yaso. Onipa bi aboni a mumu ya wa mumu. So keto mani. So nkata wa nani mo. Metu mumu yo no pone so kemo ho kame. Na uko dwom a poni mu kase pa wa adwadifuo mu. Adwadifuo mu. Dwom. And the tom phone bi obi wa sabi okodwom. Choba bebre on tonto supa. Those one pro no. No e fast. No akwa yam. Tira de bi o pede o yam ni ntam. To kwa yam. Hai. Those are said no yam. Gongomi nyina wa yam afra. No dey here dey no ton. Again say we is very smart. When you smart o Debbie. we anya fa. We anya me say to Debbie a be kona ka hwe wo. Na nkrofo egu kan nyati atete a. Bi sese na ano dey ne si ye. Di boni ache. Di boni ache. Di boni ache. Di boni ache. Ati, dimi nyina na e normal The B. tu ti dwoma me pacho usaba susu no ton Eno no. em fiti prekope enen to so beko ni ahye na we ma ya hye na de ma because yes I am mama and gari no bi sha gari no pass just wa bypass gari chance no enyo nso lonka enso lonka eto ahye sa no wo ti man ya ma wana pampam ne tonye na pampam ye free but ne tonye to just this as we di wa na e mapa ne tonye no shady fast. Well, shady fast. Hey. Chance ne tonye to shady sana wa shady flatter because what is was send to no and wa shady pampam to segu na pampam no ne tonye entos yiton yititi entos kentos ti se ni parto aye no eno ko hwie gu we ni mu a won aso ko hwie no won kehire gu ase no kehire da ase no ti utwa mu a won dia da chance na sini dia da chance na sini Idea some granny. woni bay Bafu se wa hye ne ma. dia gu ase obo so no di aban kwa no aputi egu ase o didi esi we sei hwe we ude we o wie no yi foforo to enya ya ma wadwe say rubber man si wo no Half no shady fast. to ya pero no hwegu fast ani ya ho boni sa Chesta obi su fast we hye jeni wa ude we o Chesta wa ye no Womu nyina wi akwa so dem akogina so dem akwa no nsuo. Yes time. Ya daje sua de yi. Na dia ni say we very smart ma. Anza. De oyi nya chi kra no asa twama yes ahwe de tie. Oni so bi video no. Yes time of us we jeni no. E munya botana mo hwe de mo yam agirifo wa mu nyina akwa sori o. Yeah, adaji when you beat China, or your mobile phone, you had your ticket. Hey, and I lock on. Kakriba sauce when I cosro. Would you get the Obey? Okay. Obiti Ghana, Obiti China, Obiti, where friends a country, be so a bomb modern say, Obey be bino, get your gun and ye. My handy chance in William. Juni said why no I Jenny no so for as for Yeah. Can it na can through the can as e twam ko
say the assassin one the asia o de nyina zanko onimu architect pa onimu nyansanti we sisi o nyina no anyama we sisi o nyina anyama sisi o nyina anyama ye ho boni se wi akwata so dem so fo ntimi ehunu boni we anka wasema ncho no obeka cho maami na eba ifu a onye papa da bi ya de mo amuyam ho Leviticus 19 wi na obeka che so man nkoyi we enyo mampanyi na te wo ye sa we enye MPB eto de bi na ye si on so we enye MPB o da bi member timemufo ti babo no Leviticus 1935 was it munta atemu mu kontompo was ye ntwa tebo mu kontompo na wa susuo wa wo susu ade ade carry wa wo carry ade ma obi abeto ade hyem wa wo sha ade ma obi abebe konko enye seniate se konko ade ma konko ni mfiri ase anya mafiri fam masinko soro abramotin bibia wo ye bi manyetin efatin ma bibia wo hye bia manyetin susutuatin susutua na ade sha ade ma obi ma toa ne nyama we na munkram we ni ye nkram hwe dia wo ti wo be obade huma bobo huma bobo I just want found what to a bear bonnia better said the Proverbs chapter 5:21 can a bear bonnia better like what you ever could be the hospital be no come one and I mean how what you want just said that is an annual see what be diak my pebe to dear rubber ma akoto we come no obi cry asumano let's ya uncle one more o twam no hu roba ni sesi won ma tiayo ono ntimi nyina ntom because ha baby awon ready ebi mi ye chinyagefo eti otimi discam obi say na ba wa watene nchen enkoto sa de we mu akoye no ono so anhwe o ya hwe guroba mu eti ode be fia ma me ti hwe tutu na de ne say wan do full bucket no na wan mo bi oti obi nchen ya problem ka so ba fa ho de ba ma mini twem no tikem no hu sesi ho no obisa ne bo na die ne se osuma o this kama wakoto half a den aba to nyi na ba wani ni da bi ani e ho boni sa ani e ho boni sa tie babu no Romans chapter 5 verse 21 no babu ne say oni ba kwa de rade anim anya babu gusu kasa so odi pa bia wa kwan ye den de rade anim o se sesi akra no kra ye hunu ye hunu ehinta e otata na mo nyina ye wuye nya watetawo oboni fo mu yaso de mu boni ni ba chi one day na ne boni homa che no unya semu a ufiri mu a be bre ufiri mu be bre ti jai boni di fadjum pan fadjum kan fadi gawate ayankatia mani nyankatia na ton gali na to mani nye gali na ton yes memfa bibi nko frafra memfa sudi mfra enwo nton hwengu bia ga na 4 ton fusi nyakopo huni hwengu a odi srawo nsamu anaka minim sey pento sudi ya dia wongo bade ya we huma mobo amen de na kwasu yi ye ho boni o yankase ye ho boni enwo mu na ase penti no nu kwa se da won se bi enwo de o yi se science and na enwo na aye sudi ewo no oh yifri so obade huma mabo amen na mi hwede ekosu na babu ahyem komato se food wo beba e ma emboni ho ude tie babu no nkasa ne enko babu say uboni ne be ya homa chechere yes be di wan kasa wu tuka Psalm 90 verse 10 Psalm 90 verse 8 Psalm 90 verse 8 no 8 mam keke wodi yen amumu yo esi wanim ko pose boni bi uya no ko Job chapter Jeremiah 32 verse 19 o say boni biara wudi biara o de edawanim nyadu odi ko to ba bi kura tie babu was na wodi yen kokwa mu boni aba wanim han no wonu da wo be counsel gugu na be gu no da no kokwa mu boni kokwa mu boni o be ba na nim han no be na nim han nim ule mo wo mfa wo ipa nye safe ati so kokwa mu boni no odi pie na nim han nim ina be pie no odi kokwa mu boni ni pie na nim han nim a dem da bosi ye to dokun a ye gishi to no kre ati
and you too for fat. As a child, I know when you mean that. No, I don't blame. No, quite. And I just such like free a drama, free con sound, free you say, you're going to make more drew. Once I bring out 2 years, I bring that will be so big 5 years. Casabrin can be preaching quarter one chank, what do you got? What could ya? Mitri can and make home kakadi. What could you pan 9? Take a care. Ah, or present on ya back. Who come here on my back. It's 9 pet. What could you pass at 9 pet? Nipa who do I hear no myself for the end? Yadam and Eve. Is my 9 pet. But Missy Mojan wa pack a golon, come Ubanum. Mojan wa pack a golon, come Miss Ubenum Mojan, Ubenu. When I am young Mama, Telemeter 2, verse 19. Where was so? When you upon was some was thrown, Edger to more do your dorsal. Edger to my day, a dorsal chain to me be beera. Go near beer shady power, my jump on your upon a near beer shady pebia day. I crying, pebia quine, so the more beera, so bet you more beera, said an aquine, said your aquine, and in the other tea, swab back to tea, obey chauka. At Monsieur Dibia will be obey chauka. Yes. So the adrimpa, nay, you obey your dream pass like a yes. So the adrim you obey your dream bonus like a trap. The cream from 11-12. Bible and Casa. The 12-11. The Bible. Verse 12. The Bible. As I say, in your portion, so that I see where you go on with jump on your copoya or shots as well to die. Ready? When you go poya, when you go pon, when you go pon. Oh, what? As so any or was I see Biasu day? Any every affinities here, affinities here, and could see a fear yet. What? Now you know, cool 31st night. We will be on 31st of Conjas and then we had trouble something. Now to pay. Didn't you to me come be January 4th? I don't think it be 4th January. I don't think it be 10th. I don't want to come 31st night. One go be. One go be. Yanshan go. Yes, I go. Your money is woman over 15 January. No means obey much. Yo, was see. Free affinities are from April the Korea match. Or Sadi confirm Musan come with January to December. Or so on Nimobia, no bet you be a from Invitiazo of Mary. Yes, what the more in your shop. Yamam Chobab, printing press, printing Babia. When I would make a quotation, I went to Asia. Fabric now quote through Babia. I don't know. But this will be Triaka. Yes, or so be Triaka. Baby, only free baby, you call you are perfect free, but Triaka. Yes. Baby, I was finance free you be tracker to take quotation 11-12 11 verse 12 Deuteronomy no as I say you nyaku posha so da no posa asase we nam so o hwe so da ebrado nyaku pani so wo Jamaica wa hu wo first US wa hu wo Canada wa hu wo Belgium wa hu wo France wa hu wo Italy wa hu wo South Africa wa hu baby wo bia wa hu wo Sweden wo from Australia wo Denmark baby wo bia twedi ya wo nyaku pani wo so nani wo the whole every affinities here, every affinities here, you see affinities here, baby, only flash biara no, or no, nani hinted that. I give you any busum biarun, or bet chaka, yes, or bet chabusum is what yes, bet chabusum is what biara. Tis all Bob and I'm genuine, papa, now, mom found need that be. To my warning, say, oh, Tiaka free affinities as you got my veneria, yes, to a customer choice, some 66. Psalm 66 verse 7 verse 7 no tie ba was the odi to me edi hinida no owo amama hwani owo amama nyina ho dan edi the odi to me di dan hinida no hinida owo amama hwani owo amama nyina ho dan eni enti mama so twifo ma wo ho so wo ye man so twini ama ho so da bi wate obetime kun tuona kaka ben samuna we die umushi wani nsori dabi you want some phone akeka body of an come amen home ya dream amen and then what do me amen when you mra so amen na dia wo ya no eso akatua nam kwa mo ba yes so ni mu a me si bi bienu ahinta dabi o hinta dua che obi hu anyagopa hu yes ana tie mi yie nsu a tie ha yie boni nsuma dabi bi bia hinta bia mu nukura beda di yes ya wa man come amen wa she okunu who problem ati wa kwanyima be she obi ba eh anyone mu TV no try na de why nye
Bienu ade so hinta da. Luke 12 verse number 2. Luke 12:2. Bibi bienu ho no a. Bibi bienu a. Eso akata. Yen yiso. Ana hinta. Bibienu ahinta. Wo hu. Yen hu da. It is a ya show me say na say bia. Say bibienu ahinta yen hu da dia. Ono ansa kan the book of Matthew chapter 10:27. Matthew 10:27. What's the me come chira mo esum no. It was the ye kan osum no. Mon kan han mo. Yen kan ham. Na de mo turu masum no. Na de tin asum no. Mon pa mon kan identify. Etimi jina mo identify me radio TV so me body road chairman senya say mun tian kwaje sam na na mun yan kutoni nsade sasa na chi mate be wura so de beji ko sewasum gisra gitua na maboni adokro Ghana no dokro Ghana wura so de mu a emegu de mu nyina meme gude mo nyina amada ni Christian brother Christian sister adwama yom say pacha on pom ni omo femfam ba say nwa na Ghana about 7 o'clock they cause Ghana me boy femfam ba say de enwa adwama yom say pacha body of san ka wo mi adwini eti nani wadom ne no nkwaje yes the Proverbs can say natural Proverbs chapter 28:13. Proverbs 28 verse 13. 28:13. Do kata na muna to so no. It is a wotie mi na nadwi. Wotie mi na nadwi. Twumfiri bɔne ho. Yes. Twumfiri bɔne ho. Die Bible no. Do kata na muna to so no. O kata na muna to so no. Do kata na muna to so no. Onye prom. Say ni pa kuno. O kata bɔne so onye prom da. Do kanu dai no. Na mo na dwi. Do bagire mfum so atomo. No mo sampa. On fait bien hinta creator no. On ebe hu ni mobo. On ebe hu ni mobo. Asam na ba wie. Wono no ho no. No sampa. Ni wishe mi mfansie. Agin fun so ato ni wishe no mfansie. Ono be hu ni mobo. Be hu mobo. Na dwama yo mfansie. Be hu ni mobo. Say go mfansie. Be hu mobo. Makeups. And na ma hye nwi. Asam o. Ekone sensen ba wo se no wa ro jesi asensen ho. Obi miro. Oka so fon sen fa ho. Mo fa mesen ko. Se yeve am be yima no. Yesensen wo da no se yeve a be yima no. Oba de man sen ka. Amen. O mi adwi ni. Amen. To wase min ka sam wan chao. 33. The book of Psalms. Psalm 33. Psalm 33. Verse 13. Invocation Oboade asam. Tie Bible. What's the running free so hwe? Onyankopɔn so ofiri soro wo hwe yen. Ohunu nipa men nyina. Ohunu nipa men nyina. O tinitira bra na hwe asase so tifo nyina. Bia na hwe asase fo nyina obia. Ono onwunu won nyina akoma. O hwe teacher fuom. O hwe apostle fuom. Ohun onwuma nyina fuom. O hwe asofu fuom. Check di fuom. Check ministers. O check MPs. Ampa. O check amayofo. O check himfie. Yes. O so to show bia. Yes. Oso hwe ba bia. Ono onwunu won nyina akoma. Oso ni mo bia akoma. Ono ohunu onwumam. Eno ohunu bia nso nwumam. Ha. Ohunu bia nwumam. Ohunu bia nwumam. Yes. Nani wadom ne no kwaje da. Amen. Oso ohunu bia nwumam. Psalm 34:16. Psalm 34 verse 16. Was awurade any sa enemonyafo. Onyago post nani yadan. Esa enemonyafo. Nani sa ni boyefo. So be show ma sia asase so. Shi ni boyefo ase wa asase so. Wow. Nani sa ni pa bone. To hu se wa bra bona wodem. Wonam no. Tini na mu kra. Na bone nkwa na wodia. Obe proud of. Yes. Obe proud of. Wanya obe wu atof wo ya bi o. Wa wo ya bi be kan wa. Hwe. Adwempa be na da utirimi. What for be wadwem bone. Ensu yi. Debida. Ensu yi. You Debbie. Psalm 19:12. Psalm 19 verse 12. Psalm 19 verses number 12. verse number 12. Tie Bible. I know who on kase den fun so. They say obi tie me sabe. One wa check one hu on one fun so. Me boni hinta no. No nkasa mpem nka ne boni hinta no. Fafiri me. No nka nyankopɔn so mfemfiri. Na bo akwa ho ban. Na nka nyankopɔn say Oboade bo akwa ho ban. Ewo bo apaye boni ho. Na ansha me so. Na chi nyankopɔn say mpese Oboade be hyew so. Na ko fatemu abrem. Hello pacha udi me ya kasa firi wadawro. What said you quarry mame? Ampa Oboade what said you quarry mame? Ampa Mr. Yahweh what said you quarry mame? Ampa
Wasam ye no kware mami. Ampa. Oboade ba obomoko ni pa kwesi ba ko pe. Papa. Kojo krom tadi kojo krom. Eba na me wonya me nka o. Na me wonya me nye. Yes, hello. Nyango point sraw no tun kwana mpasa mesa pasati livi ya yawe ata ko menina Oboade enkan ho o sraw nsuman no hwe nsuman no ndum ye no mwaye amen wasem no eye de Oboade asem na de nyame asem a papa mi pete mi yete wo nenso wa mi eno bi ka so be so yese mi a na se ne sro Oboade yese yohumi na fa ne sa na mu emfa mi videos ye na bia no a obra ma bre ma se tremu amede na mo no de me sia badwe man krofo atentamare papa mi slow jitete ye oblant ni bi wo manso yeah to bi biala o tie kwadi sem no ye oblant ni bi wo manso kojokru manso yo oblant ni bi wo kojokru manso se Oboade ado enye bi wo manso to bi biala o tie kwadi sem piti benso ningo baby biala o tie libi ya tapo kwadi sem biala no blant ni bi wo benso kan se manso okay. Yeah, manso ben kojokru manso blanche de wo ye sumo on to bi bialo ti kwaji sembiano ope sumni bia suma nyankopan ya don ye do manso ben kojokru okay ya do ba dia wasi ya wa hwemo so na onyema kuma so ade ma won ka mo mi chia takrade sofo pastor Boaje ba de ncham bebre. Hello, because I feel God pastor friend kwame amitio that Oboade sure. Amen. Oh, my power here. Papa, Mishania, we are Bribia Nni because Mishania my other thing. Let me tell preacher. Muse. Oh, yeah, I'm Mr. Juma. Oboade sure. Oboade sure. That's no crunch. Oboade also. When you walk my so at your mouth. No be biara wotie mi sabre nyin tum se bibie nu Ahinta Oboade enti ade bia wo ye bi agya wa ye bi agya simple wa ye bi agya na creator ni nguni sampa wase sawadwiri hello mpacho di be bia gaza free baba me da gaza free kuma se e from kwakwabe mitio baba we de Oboade asipa na Nchọnụ besana na emi adi. Amen. Ebo Oboade on pa se bitu pa ya ge na edi nya wo kana so. Amen. Very good. Na we de we a train izitie na papa na mi ya duma ode mpana pawo so na wo ka tire na me di teke. Amen. Na papa na mi shira wa ho ga se wo nya ya Oboade di na ni wo. Yeah. Wa bro wasi. Yeah. Na ode sa bi mu ane. Yes ya so chapano. I don't know Misha, let it be a look at Oboade Israel. Also, because we have me and yes, argument, and no, I bless. And correct. Oboade Israel. Oboade Israel. Hello, Pacho di be bia gaza free. Papa Shalom. Yeah, where shalom. I don't know Israel for any dimension we had the Magana mine. Amen. Men do it, men still preaching there 2 years to me. And you would min che. Mesha, the most important as of Kaina. Yanisha, for any dimension we had the Magana. Amen. And if you two need to tell them my Yanisha for. So there was no crunch. Oboade so hwe also no mo awo. Na timitu anamonsi. Hello, Pacho di me bia gaza free. Hello. Mami, Pacho di be bia gaza free. Makuma maeni bimudinzi Apostle Oboade Israel. When shall we Oh, what's some power? What they do ye? Oboade Israel no more for them.
Any of what they more what they ever to be brave. Oboade shell. Papa, the master mechanic says, we knew about to be. Oh, yes. Only them out from the end here to say the old boy street. Only them out from the way. Papa, or the news and up movie. We punish our plan ship. We have a plan. Of a very hard with smoke a cassette. Them are planning anybody. Oh, sorry. If I say I'm sorry. Aye. Umpire no man is off for us. Down. No one a moment, but you'll be Anna. You won't be for paying to Sanamon. On pepper, you be why. Your class of man is off for and so forth. Nicholas was sorry. If I should there be. Okay, your money is off. Why? If I show you, this all kind. As I come in, the person me, I send it to my Congo can't change Kuno. Monua, Cobonus of Amania, Obiansuma. If I show you, that's your body and cow. Monum feel free, no one can free moon, Cobonus of Amani, Obemuno, and a mom bit. I found why. Somebody to me one among the enemies, I make my one. Yes, yet. Hello, Bachodi, maybe I can free. Papa Shalom. Yahweh, Shalom. Because I'm very nice. Obama, Moses, me. It's you. Papa, what they shout. Amen. No, no more quantity. No, because look at quite some no my. Amen. But, Yansu, if I had Juma, if I Bob Lapa. Amen. All right. Hello, Pachodi, maybe I can free. Make you so bang what you say. No TV set no Wadaroma. Meet you, Casa. Hello, Pacho, good evening. May you so? And in Patronum say, is meet you no, as soon as you have an say, Bisa. Let me say, me know Baby, a woman, Miss Akope, Babaco, Pen Babaco. Hello. Oh, Casa, what's the was your day? Let me see wrong. Hello. Make Casa. Missy wrong. Huh? That means I'm going to tell Miss Akope different game. You pay different game, and I'm trying to say, I mean, you and Pello come more gay. And the actually, I'm back and say, my dad and you know, be sorry. Because tell me, like, now, on Tiasi, the group for us, sooner that the mamma Titi say they are sooner no sooner bet me. I will be video. Some Hoji, Vena Ujani. I didn't know who coach out and throw. When we saw new bio, and I mummy was a one Casawarena won't go away, and Prena watching. Ucha matro. You know what baby another when you Canada, meaning but one what was you want to be a sabre brain mono? One man in the near Batoso. Now, what you know? But I do mean why me tell them more if no wale but me tell them dey careful for. And do again as I konya another girl. But you do a guess. Huh? What the book of Proverbs. What was a 1 year obedi panis later no obabra wo hu anu be hye wo de be hye obi kwa. Wow. Ukofa ma mienu oba ba akokra wo hu anu ntimi nyanyansa kra nkoye ne ho ade. O ma me jaro nsam na how many years ni? O ma no ma me da. Enu achi oba tra na wo so gu na no. Yanko Proverbs cast much away for us to tea na 626 Proverbs. What you about German fonti? Well say German bona no akopa ba German fo. Oberi ma be di pa no sene. Ga no akofa no oye jo bi abrabo fo no otimu. E won senti no ni ato so agi watu mprekope. Owi ni omobra. Let abo se fe na oye den. Oba German fonti. Oberi ma di pa no sene. Be so be di pa no sene ada. Na oberi ma obi yiri twinkwa ne bo den no. So ware na timi ma obi yiri timi ya nkwan ma wo sa. What? Sankwanche uti
free oba wa ye ne ho ade ho Tisobebre cho free sa tibian Thessalonica chapter 4 verse 3. First So we saw oba wari wasi so oba wari tie Bible no. First Thessalonica chapter 4 verse number 3. Bible ngasa. Ye to Oboade asem. Was it abrabo mu ahotie. Abrabo mu ahotie. Ye di Nyankopon pe. Ye Nyankopon hwe ne abrante. Ma hotiem. Awa hotiem. Se munyi mu fra dwomom. Se twon fra dwomam. Na mu huru sa. Na so ani abre se ofo so oba wari a. Obi obenya ono akesa na yire. Obenya wankasa wo yire. Awa hotiem. Eni diem. Nye sa kwa wesu. Timisraw. Unu se wo ye we akope ko ware. Pacho ya from desk ni kasa fiasi. Eva. SCC. Metie wada roma. Pacho mi bisa se. Se obi ya boni na wo na ye bisa se why na ya ade no. Usu nim sa asema me be king. Omo hu se wo na waka e di problem beba. Obeka na wonka. Ebe depend boni ko. So I'm saying at the end of because it depend on the Kwama me topic no. It depend you on maybe on more say o kama no kran tibi ba na it be the assembly the atui and when so the say you are be on more the friend saying and papa mu betimi adan aba eno no mpanyimfo na o masote it depend why anya mi manchire mu ye pe ba fa mi fiti kan ya pe bo se fe no bi e de we different way ade bia ni kwan se e de ebusuya we beba ye tiwe ye bo asuba ye bo no Nyankopɔn ma ye warning se obi hia we asubo mu a na se bi wo no ka kire yen a se asubo no enyame na wadwa ni atoa me wadwa na atoa creator no ana me bo na su ndi se asubo mu nsam bi wo no ntimi mpia bontere wo ye dan Timpia bontene. Because Oboade no agane atoa no no aka na mfom so obi. There's no need. Ebi wa back to no fa ka chere say ko na kokore akoto yi. Ha. Ene yo boni bi wo so a sa boni na nkasa no. Nipa na woni ne wo grudge na nkasa no. Ade na twam. Ebi wo kom kra nipa na wu. Uko peja bepe. E the problem be bete wo ne wo Nyankopɔn tam den asam. And also, you don't teach him better. So, the party I see, and I what free one and what the court. Or the court. Or the court, I found a friend in Madia, who found a grow be the above Chikra Kunkra. There will be one more, I only young Pontamuasam. And you what dear said to Janet me, a clear, Moby, who had a son. Yeah. And you a son will be, Moby, a son. Oh, and the Quambia so so no be who say dear way say na ye to kwaku mensa so nso nya no kure and ya wade bi waso ni dear won ye be a bom so apai ntimi ncheche mu ha me de one topic beto me de to won mu a e be kire be hu say ha me ko we sani obi we mo bi de no ho ha nkontwa nto so ndu na be ma se mani ma da ho and ya wade atete abusuam and to commit me a see a Catania. Hello, Pacho, me back as free. Pacho, me kasi Western region, Bonile, half as me. Meet you at Daruma. You damn Pacho, though I know free and in railway. Feature out of my and I am with the papa. Amen. Baby, I'm 30 was semi. Me kaisa me te was semi, me te was semi. Ne atale bia mo wana enye tuni ina guye ampaso sisi amuguso a me follow me te wasem no animro won pa asem a wode my da to makoma so papa ewo Psalm 34 verse 16 okay me kai ho pa na me kai aya me de pa ma hu se se ne me nyina ma jan me di Nyankopɔn achia Nyankopɔn onyi na ne so efiri me so da ndawase Oboade shabebre waka no Jude so chintade a fin yamakekam kind the book of Jude. The Pacho
23 was ebinom so ɔse ebinom nso muhium frigem yɛnhwi mom frigem enye omonkwa yɛnye saa nkurɔfoɔ no nkwa ebinom nso mumfa suro ehu omobo na montan ntade a ne yɛmpikyikyɛ nyankopɔn yɛwɛ ma sɛ ɔmo mmɔmmɔde sɛ ɔmɛtan ntade a ɔnam kekan akekam nti ntade ɔba deɛ mesrɛ wa womaame yɛka kyerɛ sɛ fɛ na kata asia wakata ne wasie mompam ho saa wae mompam ho nyɛ sɛ bi mpradua sɛ me preaching gensi dabi ɔba nkasa no sɛbi wankasa ɔba bi tumi hyɛ atadeɛ bi na ɔno anyɔnko baa kora sɛbi na ne ho yɛ nahi ɛdeɛ ani na yɛfɛ no aboro so no atadeɛ wotumi sɛ wahyɛ ma no aboro so na mmaa no bi kura ɛka ho asɛm yɛsɛ afono wɔm yɛfɛ no ɛho hello pacho di baabi akasa firi hello apostle mami shalom Yahweh shalom yɛfɛ ma abla na mekasa fɛ ɔfankɔ baaya abraham tie wadaroma apostle asɛm yi tie ɛda topic yi tie nukro apostle yɛafom nyɛma ahinta deɛ dɔɔso nyɛma ahinta deɛ dɔɔso ɛfɛ na mofagye sɛm ɛnɛ masane me ho nyɛ me bɔne amen ne mo me bɔn ta yɛ sɛ metumi bɔne na mewɔ mu sisi adeɛ ha me no mpae bɔne nyinaa ne sɛ metumi firim apostle na patwɔ mo asɛm baako bi bisa wo mpatwɔ o ansa na mɛte wɔ asɛm no na me ne bɛrima bi na ɛwɔ ama me ne na wo baako ba mete wɔ asɛm no sɛ mama paake me nyɛ mefiri ne nkyɛn na mepɛ sɛ mebusa sɛ ɔfrɛ de sɛ yɛdi nkɔmmɔ a mɛtumi ne di nkɔmmɔ a anaasɛ nkɔmmɔ a ɛkyɛ sɛ ɔbɛyɛ kwakɔyɛ ɔho adeɛ anaasɛ nkɔmmɔ bɛmbiom sɛ ebi a ɔho te sɛn nkɔla ne na nna ɔma w'ani mmere sɛ ɔbɛpere sɛ ɔbɛkɔyɛ ɔho adeɛ sɛ ɔho te sɛ na ahwehwɛ sɛ ade n'adwuma sɛe bɛma n'adwuma sɛe ɔkyan ei na nti sɛ ho te sɛ no wode bɛyɛ deɛ apɔsɛ na menim sɛ yɛbɔne a dabi na sɛ nipa mu wo ne na akɔtwe mpra wie na mmom te na wate ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmmu kwasea na wontena bɔne nim na mmom sɛ yɛ adeɛ a wonim sɛ wobɛwaa ne deɛ a ɛneɛ mesrɛ wadaworoma ɔmmɔdeɛ na monka motiri mbɔ mu na hwɛ no ɔnkɔyɛ ɔho adeɛ wate sɛ wodɔ no deɛ a mesrɛ wo anyɛ kwasea buo na ɔbu wɔ na mmom no ɛyɛ bɔne mu fi na motim hɔ na fo say ade a wo don no so do wo de a ene fampa bota na chi no ntimi nya sika nkwayo ho ade so ba me no papa so raise price ne so a kofro papa no ma me so o monte so na be ma open na no no a why percent so man why na percent so man ho ti sen bi to be the assemble why we ni na ho ti sen bi the assemble bro why hello pacho di me bi aga free yeah so yes sir Good family, because free and glamour hotel. Me dear Wadaruma. Mr. Out for a more can come back with your munina. Amojoso. Mr. Can coach your mommy. Yeah. Nadia Bono. It's a thing. We are going to pretend to be Japan Nadia. So you are Motiano with you. Oh, Apostle, okay. Ever since mobile Fiania, whom I saw for mobile maintain. Or that's my full hour to but make us say, Nickman Yana boy. That's it. Of my company, I think I mean, on your cafe. I mean, then they preach cheaper, Camina, or something like the whole gun and cat, TV stations in your Kedaso. Could be a TV who send here. Amen. ABC kibitme ABC aboy abraba. Amen. Apostle nyame shraw. Apostle pa nyame nyo kese. Nyame odo a hye nyima pa so mfa mi awie pa. On fa oso ma wiase nyina nche wonka. Na yehu se nyima yi nyina ahinta na awrade hu ni nyina. Awrade on fa oso ma nipa hu awrade na hu awrade. Apostle nyame shraw. Me da wasi. Obaade ya yo so nyo akoma so ade ma wai. Hello mpacho di me bia gaza free. Hello. Itie Wadaruma udi ni baby akasa free. Ata send la get me free afugoso. Ichi agoso fu nyina. Okunye. Asempa ni nie nkwagisema ba ofio. Afima so jombi ayi mi jifuna ye. Masaya ya jom masana nyona.
Betai wadinkuku. Yashua bedini Yahweh Brahma. Ni Yahudia people. Let's say Yashua bedino. Ahimu hino. Yahweh Brahma. Yahudia people. Okun Oboade. Amen. Yeah, and the palm is a menu. Let me know Bible who you find your mind. Amen. Oboade is and I'm also. Ama. Okon. When I am you, so I see the boys. I start paying for some extra boys. It was nice. Amen. Oboade is a mini dear mechanic. The mechanic Oboade was still. We start no straw. We saw new for doom part. Say, I'm from my young yes. So you need to be to say yes. So you can about this move on. Body as usual. Body is true. When shall no yours when you are come so dear my wife. Amen. 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 Hello, Pachodi, maybe I got free. Also, shalom. Yahweh shalom, make you so bank Samso. Oboade look here, we travel. Which round, so mammy? Samantin, Kalesiman, Sumit. Meet you. Apostle, Oboade here. Oh, Debia, who took Robium. You know, I'm crying, you put us in a crown put my traffic light. I who the car wait now back into waiting train. I won't let no kwanza. But the end which my idea is about here, one of you. Well, the Packers are doing Yamazu. Technology, you too, but you create a need. I know we have a technology, so on a cassette and Yankopon. Or the internet, or the network needy, or the social media, but what you create. How? I don't know what is no Casana Casacran, when you mention. No, Miss Adia made you to me, you get a crowd about the man, the panel. Nani na ye because osi nipa be ko jem dos to sempo anu awia tie bi anyimi saa enso to be sha brand no ya somade aye den enso to bi am trans social media nkeka kwasi asemu a enso eso ya ade no me be ka no na Yankopon benya de obo no mpo anu awia nya yizo nya yizo saa o sa wa market ntimi nkan na o si nipa be ko jem ti sampo anu anwea masa ebi anyimi anso hello pacho di be akasa free bache free me record free ajo akasa free me akasa free labadi pamwai chia labadi fo nyina bache ya we sha o sha anso mame pacho dia asembi na mpese me musa se mitie me be 2020 no na me share abayo bi na manage no nti me dinka ne ko na busia fo na na ni sembia na one ne start nti me hu ne mobo ne tinae na me ma ko hu ne me ma ne hu se me ne wo no mo Nefe ebe yewura 2023 2024 ye mu no o ka kire me say on to me name ntina bio nyame no nokure ne eye me ya kwa eye me ya ehye me say mo amagua ni nyina me de na to adwuma mu nyina aka afi ba ko pa obewie no ame ho kire me kaka no so ornament na bio enti insama na ni kwan say me ka kire no me ka kire ne say obebre ni ade Nanso actually no me ma ne ko wie ne na menu me ho na me se bone fanjent na mpese me ho se bone facha me sre no nyina nya me de me bone beche me ana se is a very confirm go wie o yes okay asa ye mfeni je nware oba o ye de odo na ware oba ene ye fe ho bro so nware oba se ne ho no hwe obi wo no mu a yesi insuo fo bi na wuyi na hwe ne yesi wayi na wie no ne ho wo na no so ye dai ewo tibe so bebre so fo so wayi asem na furu mu dia no no ho de o kan o ye no dia ma no no na katua na ni na chi mfa nko yes me na na yawo enyo na abaye tinia bi wa no manya bote kakra cause wa mu no na mo na utu ni nye otu ana mboni akwanhia wadim awo mpratwin
and I'll say, yeah, you see, if you want a broken heart. A broken heart. But broken heart is showed the anguish some one and then only a broba bruniasa. A bruniasa. When I be one now, body, the other Bruno Jan, Yabana Bruno Pembro. Oh, because only like what track used to be. Uncle, I know what dear. We are no idea, and Casabe, and Casasimi, and Cabba Company for my aquadam project, who you all can be. Never one money about try. Oh, you're very young, whatever now. Any Joe are in my dear. When you imagine my baby, the overfat. Odo, you do idea. Hello, Pacho, did you make us free? Hello? Yes, sir. I'm not going come on. And council. That's a real idea. Oboade na dum yeguso. That's already a bit of kind of my dear Kaka. Emunia. That's all I now only this Bonnie do of her. That's a car. And that's all car. Now, I would say Bonnie do of her. Maybe you'll be the catcher or nay a subuma. And you can't say, yeah, or the back out of the canal. That is the same good Saka. She had you be quite subuma. I didn't know man kind of bonyans and your bonus. But your man said topic and why? Would you hear me? And the topic I'm preaching is a Bribia Nni Ahinta Oboade. Etiana me fa questions among for bisa in your topic. So me the topic me the topic and I be some question I don't have problem. I bet chia topic no. Tu say me twa semnitia. Me twa semnitia. Say me bone full topic ah. Tu ba say be wie chiri me be chiri na e drag na e yira topic na me here dey. Boy, me nya madwuma sa. Me na wase. Di asubo ma asam nko. Ah. Wo be kom no ye sofo. Ope mwai ope chodo. Yeah. Pe mwai bi. Me twa school fees why? Hello, Bachodi me bega free. Hello. Topic ni see Bribia Nni Ahinta Oboade. What topic na? And mu we no bi kan asem na ye kasa. Sawada roma. Am say topic no. Bo say David from Korea beka say papa. Bo say we beka a friend saying beko Germany. Isaac Baba chema say mommy em busy o topic no so me anyira no. First dan kam ya no ma cheche no. But na shifted topic no ko. By the time there topic na down here kam asem. E ba na bibi woman ya bi won kakra. Nyini nyira na betimi a kire mo. Me da se. Na me preach ya me ba pe, me nye preacher ba betra me ba pe topic e dia so me na me da beto. Bam. Hello. Hello, Papa, good evening. Ejoso. Papa, Pastor Oboade Nshira. O Nshira, udi me bia kasa free. Pastor Friend me kasa please you. Ejo. Papa, na me Nshira woni. Pastor Mensa. Amen. 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 Akona waka woni. Ti. Oboade Nshira ma se mai. Amen. I want some so you me no. Amen. Mr. Radisa. Obama ayemre amamu ablenya. Amen. Wasi. Oboade enye sa so ma. Wajina tu. Femi paso. Ani ahon boni so. Obeye afiamu bia. Oboade nsia no kwa pamo. Amen. Bible say asenkafo aye unyankopon sam arinato. Oboade nkuro mu so kwadi. Amen. Onto winsi. Na enambo so papa mi yeso. Aw. Ayema so le fatike so pepe. That's it. Amen. So be believe my. Oboade so jo so mami. That's it. So I count no credit. But they shall be free. Amen. Amen. Inshallah, mami. Inshallah, mami. Inshallah, mami. The other way say be a topic question no bisa asubo me yanka we no the book of the book of Matthew 3:1. Yohani also on na kwa Genesis 3:5. Matthew 3. Ana me mpesa o. Mpesa ni pa be hira topic no. Matthew 3:5. Pastor Jerusalem for. O si Jerusalem for. You dia nyina. Ni Jordan sase nyina so. Wo free code nchen. Wo free code John the Baptist nchen. Wo kan won money ma wo bon wesu. Money ansa no why den. Wo bon wesu. I mean to be che we mu. E be person be shift topic no. Nyina me hokora. Ya na so bi kwa so mo mo asu.
ɛno yɛntimi nkyɛ ɔm ntum yɛntimi nkɔnkɔbo ɔm yɛntimi nya hwee ne mo yɛde Bible ne bɛgu awɔm simple sɛ nipa ne kɔbutu akɔbɔ mpaeɛ obi wɔ na ɛhyɛ ne so obi wɔ no sɛ bi wɔ kita hombɔne obi nyɛma bebree wɔ no obi wɔ akoto aduro obi wɔ nyɛma bi wɔ no mu a but ɔse wɔbɛyɛ abɔdeɛ foforɔ ɛgye saa berɛ so ɔfiri bɔne no mu to kan the book of 1 John chapter 1 verses number 6 everywhere nyankɔ 8 nyankɔ okay 1 John chapter 1 verse number 8 now we answer preach now ijabodi preach I mean bia kwase ntam to wo the anointing fish here the kasa na menko se yakase yen ni bɔne a Bible se yakase yen ni bɔne a ne dada ye ho ne dada ye ho na de kure ne yemu na de kure ne no kure so ni yemu na se yake ye bɔne kyerɛ na se yake ye bɔne kyerɛ no a oyo no kwafo no tiri ni kwafo ni otiri ni so de ye bɔne be firi ye bɔne be firi anso wa kwakɔ bazu Shalom, shalom. Yahweh, shalom. Shalom, shalom. Okunie. Asempani o nkwaji sema ba fie. Asempani ni. Papa. Obaade ne eda na se. Ei! Obaade nshiramo, Obaade nshiramo, Obaade nshiramo. Obi bia otie Obaade nshira no. Nobody knew be a doman and kakayam who said, oh no, oh, when I dear ye, nano, ni my dear ye na. Hey, Mediani brother Pique, because of free USA, Georgia. It's here, US for you now. Word, Piribe. About the other one tonight. Amen. Shalom, shalom. Yahweh, shalom. It's here, US for you now. Hello, but you did maybe I got free. Apostle. Yes, sir. Good evening. About the hour in show. I mean, the patcho, person besides say, abofo, Yamina bofo. Almost to say, hey, I say, man, abofo bass as you swear, and also what to say. Because Nancy, I saw phone. I'm go for one tabani. I'm go for one tabani. Tabani, you can be as the vehicle. Osman, I'm go for Bansa, as you are. Tabani. Send a Bible, not church, send a buffet tail. I say, I'm so much as you are saying on the tail. But that's it. Question that we say, as of one almost so modern than your buffalo, which is your buffalo. Mas I dear Chedia. Who about Queen who are you never balance area. And in Yako Pato de Bio Diabo for year not to me in tiny part the book of Hebrews. 13. Hebrews chapter 13. Me pacho verse number 1. Was oniado entra hoda. Oniado entra hoda. Awo yeso. Mmoni mpaso. Eti awo yeso ye me ni mpaso aden. If say yeso. Obi say ye ni mu so aden. Ene bi ni nam. Ene bi mu nam. Ye abofo hoho a. Ye abofo hoho a. No wani ni so. Awu hunu se ogina wo ye abofo. Ebi ho hinta sa. Don't say that here no. Yeah. Eti no. Obi wa bi share do kitantaba nie. Dabi. Nyago potimi ma ebitimi dan no nipa no abegina o chense de be we na ogro. Wa na me topic wa me person me tie preach. Me bo preaching no. Because nyago pa ma me warning because onim de odi asoma me nie me be on mo a. Aso bebre tie mi wiansam bi di ye we. To bi onya quotation bi kakre bi on mo a. Say quotation na ade pa na be mani pa bi atwe no afri nie be bi. Ono fa no akofa negative side no. No de akoye bone. Ube kotu quotation ube kotu ne fe odi kan sam wan nya de nam ne kwan wa oba de awe hu ya mobo amen na so bi beka se bo for fisuru asi kim no si wan ne ntabai na bo for ba ku ja oni se ne nante tino so odi bi hinta a bi mu dani ni pasa so se de be ya ofa so ashira wa no ahunu se de obe onya ohunu wani ma on se ye nsore kwa so a obia no meet bofo no hu no one na ade bi o se be producer ode hinta ne da ba so bi dan no hu we bi gina wo nchen ya na usuban no ebede ne hu adie so odi na tamu so ye ne die yo na yi ne hu adie ampa se wo kita suban bone aha hello pacho di me bi agasa free hello apostle yes sir
Enka so. Apostle, asem bisa me pesa me bisa de se ye hwe ewiase mu ha sei. Obi onu ma yehu se omo ye bonefo ebi ti sa honhomfi ene ade abosom ne ade no. Obekom so no safo no omo onioma bi a omo mpe a eye ewurade so empe. Eno so no so omo mpe achi omo achiwade bi eye de ye ewurade achiwade. Eno na sa no eye ewurade asem na omo disu na asa de be ebosu we wo ade bi Nyankopɔn echi bi no so omo fa bia eno nche se bi mpraduasa ade a na so oye papa yeah eno nche se oye papa ena nana me teaching about nananum tetefo Israel for mbokiti wiase no ebedu amaame ho abaabi no ebi mbe ye o madwen se o mbe som Nyankopɔn omo Nyankopɔn de ne mra ma omo de Nyankopɔn mra so die nu e de besom ombosom ntono be na jube ka setetefo de krampo wade yira wade fito abeba na da ho enya bosom na ahye no se wade fito a mo ono di Nyankopɔn ahye de so die nu na de worship so worship afasa ebo no so etuba kom no wa fa Nyankopɔn de kakra no afa the book of Isaiah akakra okay the book of Isaiah chapter we enko 28:14 yenko Isaiah chapter 28 the part of verse 13 was it enti Awurade asam no etu check it say bo say obi obetumi afanya obesom bosom adano emrati amra tu aduro di Bible atoso obetumi akofa nsuma bi aba be di akire osi obefa Awurade asam ni bi adano emrati amra ebeda no emrati amra asede ti asede di onu a asede ni bi etie Nyankopɔn aha kakra wa fa Nyankopɔn je kakra ho kakra anu afa ne je kakra amu akopi chichiri di ni ba kopi chichiri wabubuo ba un later na se amu ato fidiem beto se te fidiem to bia se wodi Nyankopɔn asede ni so bi nu ofa bia be kan de nu nti papa da bi Nyankopɔn ka Jesus obedi mra nya so betum ba ko no I didn't know to be you are then you ba shi so are then na botro mojo di oso be fo na num yes hello mpachodi be bia ka free Mr. Oboade Elohim ya wo wedwa oti asifo Elohim ya wo ne buefu papa no wedwa lai o se no di na adwuma na ahye nkofo bi nsa dan anka wombre na womba meye womba kansa mpa no wo be no anye asofu ni nyina mana esi akono foforo do wona wole to nkuto ton Yesu moja prekese anu ni kurukuri wuhu powder and wadi ya woni fie adana akonfu fie mesi kwabena no tumi pop out de ni ma yefufuro yinti wa mo Oboade Elohim ya wo wadwa na mum on pedo kraba ko krampo be yire ni nti na wi yimbiri wasoma na akọ okun ajiman the originator de kwaku mesraw bamade choice ni asamno kakani pefe fetire wi asafe na nyina la no krabia lo beje die no woni dimu no bamade na kwaku bana sumame apostle wajatum ampa wachira epeje nkunimidie franka no woni na gane ni wi asafe na nyina echi egu abane kansa mpa no one tobi na so wodi won tobi seta ine dia dance se ne wasoma no okana nsam ne mama ya tonto boni nsuma apostle obi ama me di enim me di no ko adwumam ende edwumi mi na fira sa me kwa asola na okaka che panyin de se me nde mi me adwuma obomodi na firi nyim edi no wonye omo no ma obotum na firi no de na aba kosibuni ni so de ne aba cut na bibini ba cut ni tirimu no ono no obafa no so steady one no de e different wo me pe ono wa ba wonche no no be di nkomo office ankole ye danka ye wo mu nkonsa na so dem de boni nsuma ni nti no ho apentuma ntuma apa apostle boni nsuma mpa bibia le ye bia that as for ya we ni nta asofo no wotun kuton one time Oboade no to so hwo mo nsameti de mi nti na sa anyansa sa abansam udi fusunsu bansam na boni ni pa ban oba na adwin da
obo select apostle Philemon okwad ma say lo yi awe on twen boot okra bi ne basa ye fere ko be bia mukrom commander try can be pocket sra so fele so the originator in the Bible na kasa. Thank you ngwaji so so of your body now wanyo akuma so de akwara sem no kan obi odi na kwa adwuma mu no asemo ozu ye nkopa mu no ne obade ye yesu mu asem ka ojadi aboye wanka bi ma hello patcho di be ka se yes sir me ameka say ye from akwase amwa because from Kumasi we di anya bone me per Matthew 4 verse 8 patcha wada ulma ka homa me Matthew 4 verse 8 Matthew 4:8 come on Matthew chapter 4 bonzamni yashua mezia verse number 8 right Obronsan fa ne bio Eko be potentin so o kire no wiase ahini nyina o kire wiase ahini nyina eni mo eni mo nyam boso e achasi asi ejese o ha pa ne san can't was na mention verse 9 boso e o se ne se ano yashua mezia ka kire ne se o se so obakoto asore menya so obakoto asore mti o ke Bible no ye yes verse 9 o se ne se de bonsam ka kire mezia se so obakoto asore menya no ye mezia abekoto no bonsam na asore ne anka me de yenim nyina be ma no ena yesu se ne se yesu ka kire ne se firi o satan wa tro se koto so awrade unyankopon no no nkuto na so no enti minim de o we firim ya kan ma mintimi hu idea nti ya odi bisa sa question ti opo betimi asan ba biom akam be 10 minutes betimi ba biom why allo pacho di me be aka free hello good evening mejuso hello anshira so mami for yina ena so for moka asam kwaje sem no akire nda bia amen amen shira amen bia mitiu that's it ya abo amen so amen ne megusu sa akire free boni ma that's it okay some you are to from bia pai pa amane kama kuma amen between dream pa hu ma boni ampa no bosso ampa oyi free Bible mu no say yes a group in the media because me young who me that's so say we high no hu me search la feel ho me that's Oboade nshira bebre me say na asem na kan no em find them Bible say ni mum to kwatino so me ni Bible mu sa de bet kwatino so be ne me go afu na pese mu hu no kra e ambassador bofu na bofu nso a ambassador mu ye omoyi oh what for the area what for the someone Edia so kura de be ya asofo bi no tintin membeso edia asofo so me bun sama yi o so wate free asofo bi no se ofu no me bun we ye e o kro benzo idi mumpo akwasa yi ni bi na de adi akwasa yi ni bi da anade asofo se bi jimi sa nse hunu we say the okarbofo be no ko wo ma ko ye ni Hebrews 1 Hebrews chapter 1 verse number 7 ya yo Hebrews 1:7 na abofo no ho de o se abofo no ho de o se o ye na abofo mframa enna so mfo jaframa hino nko wi ya wo mframa awu edi asem kra ni wo waso otifiri ni sofo anu ana odi baby sami o ofo bi aso yi so ma ko bofo yi omusie omo mo chire be no o ye na babu kotu na na metuba ni asofo a o se okwa adma etisi asofo so o ke kansa mfu se ya nwa ebe ni emfa mamo awu ko bofo yi some cry. I'm just saying my James Oboade o. Say nyango ba besi o ma yie. Say bofo bi e wutinu. Obo chance. Ah, we be akwanjire. Say when be ko yie ni bi. Nyango po say obi a obebo nso bi obe hira. O me diri sa. Why ye sa say okọ bofo yi no. Sa pe bo say diri sa. No wa James Oboade. Eni asem krari.
Hey, Chacha for Ben Crown. Come off. No problem to say. Above, Massa, we are in here. Hello, Pachodi, maybe I got every why. I got a best answer to cry. I best we have moving on Powadi. I guess what you try to eat. And yan, your cry. Also for better cast as a Mitchell member. Eh? So, both for Pane. Number 5, go your party. No, above for almost your way. No, pa. Where the guy no be a question. Say, the sofa no be say, so deep quotation 3 pet. Pew. But yes, I will be no waka. Na so you'll be a okoye bof here. Omra, they ever babu in one. Then the son was James who body was saw them say heavy a year near inviting. One is an on Vanco. Yango Poji James or the Bia, Sikasa, Abofuni Bia was wrong. I see a Simsi and Abekan Ghana. Ati, Miss Omdin, some working, but calling the somebody James who body was what they say. Yasin a year of heaven. Son of Abeka. Both for Ben who are more than a year. That's wrong. Dear Mudad, and pass a now, quotation, I go back as one can turn my points on back away. That's a peer beginning. Now, quotation soon on cry. I am a time now. The patch of me number and that TV. 020 7211 337. And answer 0242 327172. And a damn answer. It will be answer. Boxing na me boa could be out of gloves and shamansa. Some men call America, na men call Brudi La Hoya, near his comedian Ghana memano. Na me da one I saw my sin, because the preacher me preaching over TV, a fat or Sabema FM. A fat or Sabema FM watching us mancasi in Impatemina. Na me still region in Impatemo. A Sanfa Akonoba FM, O Sunyani. A Sanfa Arise FM. Oh, 2 Praso. Timesro, Assembly baby, young quite Christians. 12. Verse 13. Abonengaza. Assembly yet. It be the assembly in our baby yet. The Yatin Yana said, the Yatin Yana said, so Yankopon, Nadine Samso. Now, ye didn't pay you any penny I said yet. Then the Yanina and the Yanina, I don't know about Temu. The Ahinta Oboade, Papa, say Papa, Bonnie, but Pastor Sonyanko. Living Yahweh, 7-day Sabbath assemblies, your branches are for fra, Abekaho Bini. Greater Accra, Yawatema Community 2, Ashaiman New Town Junction, Ashaiman